O te whiwhia fo i eo wholofa ma whaatalo whantu i le nei wanga o le whiawhi i na ua. Malu minu te wate ai nei le i tū la e wha i le tautua wha au lau Blue TV a mai siore poro kalame. Tau te ia e mani manu ia whaiva o le tātou watu nuu. Ia i le anga lei o le tātou ma tai sidi le langi. O le atua o Sabota, o ia o le atua foa. O le atua o le mata i sau, o ia no whaia le langi ma le lano langi me ma lava o loo iai. Fia lai whaatalo whātu i lea sua whamanu malo le li imano tātou whaola. Ia o yore mesia na valo ia o le tupu o le file mu o le li ifo i o le whaavau. Malo a fua le nei aso, whaafitai ai lau ua maua i le anga le lei o le atua. A wā o ia ua taitai mailo soi fua. Ia malo nei o la vai ua tātou toe whei loha i fo i ua tini tau au. Lau whaafonga anga i lungo le nei porkalame o le tautua whaau. E longo pui ali ina lo tau pa ia malo tau mamalu. O afo i mea o lo te tupu le nei ta wha o le kelope e maise lava o le wha loto i whale i lo tātou watunu ui Samoa. E le nganta si o tātou watunu ui Samoa. A o le mamalu fo i o Samoa iao te ronei. Ma so o se tafa fo i o le nei lano langi lau wha fonga maua. Ma lo lava tauta ia e le anga le lei o le tua. Ia ua mau atu fo i le vai aso ma le weekend sa matua bisi lava i tātou. E lei se tamai le kuku le lei o ngavai. E matua ale tutu a ailava. Ea e tūlanga fo i o le whaatino ina o le alofa. Whaatino ina o tiute ma whaiva o le tautua masani le tina. E ui ala o lo malolo sa moa wa o le rantou waso malolo le nei. Ea a o lo ua toe usu fo i mātou nei ni usila Australia. Whamuri antula Sautina i Amerika. Kalo fai ioe ia sa o langa le wo koe manga kuari o le sau ki ngange ia Amerika ia melea ia la usunga te koe ka penga Amerika ko pese fu ile le matatu fa manu ia ngo Sautina le ngo le wo mana tuina o nei le aso fu le Sautina Amerika so today is Sunday o ia americano ma ia la tou tuila ma ia ke lau fa pe e pe ia wa fa au fo ia siatama wa ka meanga o pese o saukinga mo la tau le la fo itur ke lopi ai mana tua mai foi o tatou por kalame ma le tatou ala atare nei it's worldwide fo ile le wa global se tatou wa miu no winga e u ia o le matou te nei isi o matou watunu e ia o tero nei au kilani ya matou manu kau mana ia te le tau ya matou ia ai ona o le tatou te fa o nga inga ia upenga ta whailangi pe au manganu ngalu o le ea. O le alala lea o lo tātou tau mua tutusai. Ia ile alofa o le tua. O le alafo ile mafua ai ona o alo ia mawha alo alongia. Ia le fesuisu ia i aso. Ioe, a walanga o le utitala noa wha aso nga fuatu. Ia ai o laite mai moa mai o ele Amerika, pe o si vaenga le Utah, California, Texas, Alaska, ioe, San Francisco, Seattle, ioe, to tele lava, Idaho, ioe. O lai, ia, me se vola Hawaii, Amerika Samoa, o lai mai moa whaaso sa mai lato. Ia, e ui o lea. Lau ui o le fiso, lau o le tolo. Ai ala e tasi le maunga iolo. Ioe. Pe o ke kalango aku la whaaso ngā fua ono le whaitau waso a mātou ia i nei le nei fo i tafor ke lopi. Ia ole ale vai ai fala o oto i le anga le lei o le tua. O amai. O amai oe le nei vaenga fo i o le aso. Ia, pa ia masa ma whainga. Tato au mai ia, pa ia whaata whatoru fo i le whaale anga nuu. O ma malu whaale whainga malo. A wā a tatou tala noa, wai tasi le me vaenga i tāua fo. A tatou tala noa i pa ia whaale anga nuu le tele na sula so o le toa tele. Ia lono winga o tātou tala noa. Ioi. I mamalu fo i o Samoa e pe o ainga matama o tama ma ainga. Ainga o tupu, ainga o ainga o nofo ma ainga o papa. Ia e maisi o tu mua mapule i tu au mala tau ainga li taimara wa au fono ti. Ia whaasolo tu fo i lea i whaatui mau wa al to tu lono fo i tama matua maupu ia whaatui o le motu. Ia, o pa ia la ngā whaale anga nu. Ia, ai a tātou woi pa ia whaale malo. Lono inga u tātou tala noa i lea o mamalu o le malo. Ia malona masiofo, sui o le fono sui tofia vantu le fio tama ainga. Ia, fio le tamai tai pāle mia. Ia ai mese fo i o le vesenga o lana kāpeneta ma le whainga malo. Ia o le whamasino siri fo ia ma le vesenga o whamasino ngara ngata i leo le fio le fonga fitalai. Ia, ma le sui o le pāle mene.
malu ia me se foi au fai ngaruenga te tofi u malo i so o se mata ngaruenga se fatalo fatua a o ngei la pa ia mamaru e tātou te whaamua ioi e whaatilo lau mea ia a wapa ia o le tala le lei ma le au fai ngaruenga te tofi a le atua ia e so o se whatawhaita ulanga la po le ale ka le sia ia tātou whaatalofa lea ma whaafeiloai le au fai ngaruenga te tofi a le atua ne nei vanga o le afiafi ia a mai leo mamalu na tātou te tiu wai wha ele nei vanga o le whiwirunga o le tātou proklami ai o te fia wha malo atu au ia wha le whai proklami o le tauta ia e ma le Blue TV i wo mapaanga i la tau e fia e tau muri muri le nei proklami tuloa o kisire fia oko sole wa a ko ngi yerva ia sori o mafia ngai mare fulu eyo ua faisi umi o mafusi mai marekale va tu ara fa fonga na tunu ia a me se fo io swing o le tau ma malulu lo ia e uia o umi nga ngofo ia ku ai le suia ka usanga ia ma fa longo ku nga ua kafe mai le isu va tu fa fonga na tunu ia kale mai vai wo de kasi o parua ia ma tulanga uma pena ole o ye se na no ma se fofo nei me ole kali iyo ole a se fofo a o fa talo fa joy lungo le tatou por kalame e wo ma pa anga ma mai lava e se o fa si langa le la mo moli ko ka mingi fa mo le mole manu o mo na joina a fa pe se malanga ta o sa mo a mo le mole lava iyo wo o au ngani tu lungo le tatou por kalame a o ye se malanga ta o sa mo ai o ava noa lava si vaenga fu ilele singa o se paunga e avi le wingo la utala o te popole ke le kokongia a fa pe ma faina to tongi se extra ia e yesi ato e fia mo moli e tu lava isa mo ua malanga tu isa mo ia se tasi o to fine nei ia e pangale fa pe ole va ala po ia va tu le ma faina e nga ko fa popose si extra fu ilele e ila si ato fa mole e fia mo mole atu sa mo pemfona e private message mai te mo le so atai au e o le tau ile le mo o le amo mole atu ila fa aftai fa la tele mo ai private message mai fa mole pe fa pe o e sa maria nga le te malanga tai au sa mo ai o ngai ai se ki au ako ai tu so le fa popo se si au peaceful ile ai wala te popole e mafai lava ona te tongi lava e si tamali isia wa malanga isa mo ai wa ya ai fa so tai mai pe mai ata tu proclame pe te private message mai wo mana manu wo mana tu ne manga le fiafi ya fa talo fale le to tele o to yo ona hari le fofo yo amelia fa mona asiata o le fofo o le tale o le mitimiti o le fruities ke ro e fa taya amelia ko kiki fe ela o ndo ke ki so ro o ko kiki kumula o akole le laptop kangore ako o la le me o le fruity ese le palalasi e koko iyo e foi la ka mo pingi lozenges foi ngat ai o ku mau o kale soli iyo manatu le fiu malehani ai anti polo ile vai ma fana ke rola vai ka kale o manatu le a o fatalo fa au ai ngeri ka kale o lo fia ye ilona swafa manatu le ona manatu le ia iyo le lau ke vai ku ngala ile mai ngor kamale ia fa aftai au te ala tu nei ua mai ana ta pena ni tina ole ainga o le fiu malehani anti polo ile vai ma fana tau mafa ile taiao male fiafi mangaia fatalo fatu ia te auto uma le fiu nga foto fa vai mala sia talango lango sili fautia mafuta mai nai au se talia mare to tele lava ia o tatou fo yo o mafuta lungo le tatou proclame ti polo and fiu o ya le la manga ya o le a o faia wa uma wo ko kiki pengo fe wo ko yi uma fruities ngo walu au wa mai o le vixia mo ko kiki wa afa le vix ai o le upumoni tulo o kiro ko viki yo ele ya ko au ki ko ka ko ngame ko viki yo
garlic, maleti, polo, and ginger and honey. Le ila le kusa uma. Kusa uma la. Whaftai. Whaftai ioi. Olo umanu manunga au tele mana o Mrs. Tatou Pulkalame. O saua nge e whamaisia o pule. Siata. Ea. Mwhainga e alo ke whaisau malo longa. Le la whaistatou whasisi langa i lunga. E se kausu e so malosi o whaen tule ai. Au e te pule. Ioi. O... Ioi. O hauia e pauana mea ia foilele o kei mai malu le tunu o le fai mo kau kali i lunga le ai o lo mauana malosi e tautua ai lo tatou tunu ia e mese foi ia oni so ne tatou fa tala noanga foi le nei fiafi matulanga o lo tauto mai le tatou programe fa tele lava asia inu le asea alu le malaiva alele e lava so ia le ngala e peia se le yo ke kau nge fude yo ke le fa pe ke fa ya ko se siku peia nga umalong ka fanga umaka peia nga umalong ka fanga u mele a makarongo o kikifa a talo fatu i le pulenga a le SMI ia ele nga tau ia matu o kilani i le fionga ia ma ya Leslie ia fa talo fatu fo i le pulenga i Samoa i le tausala ia Malvina Iyo, ia malvine malela tau foi au nanga ia o le tofine ia lili laupa malela tau au nanga ia la lau fogo fifi i Samoa ia me se fo fionga le faletua ia kueva male pa ia lau finga ruenga ato o malava fatalo fatu ai ile tatou SMI kata foi lia fatalo fatu ile tasi market ia matatou faroloana na tautua mai ele sunga ia Fa'aolotane, bida, ia. Malela to au whainga ruenga lau whonga whiwhia. Welcome back for it sunga wha whengainga. Reverend Tole Afoa, to pai Larry Lavea, po ole, fionga le empasa. Ia, u whiriwhilia, whaatautoina, mo le vaenga le to manga o e pupunga tia, Samoa Victim Support, ka tai foi. Ia, i le tautua foi ma le au unanga, o foi nantua le sunga le wha whengainga Reverend Tole Afoa. Ia awa fo tau tuaina o nai whanau popo ngā tia tu tonu si o tātou watu no. Ia mara toa tele lava o tau lunga o le porokalame le nei vanga o le fiafi o folofa mo whaatalo whātu. Malo le folau malo. Ea mai lea saukinga. Ea mai lea saukinga. O le asau tau tua sa whai o ele ta maa awha peo o ese ka male ke le te mai mua mai tātou porokalame le fiafi le nei. O le ale breakfast atina sa e whaia. Tolo, o le ale breakfast atina sa e whaia. Ai sa e whaia se breakfast. Ia, o le ale kuka sa whai mo tina. O le ase lunch sa e tāpina ina mo tina. O vai e kowhai me le poster au ka mo ka puala. Iyo, e whamai. E kusa pe le fia breakfast le ki ngā. E le kao fia e fo le breakfast le kamala ko. Se fia kura lau kala. E tau te ilo o tau. O le ia walanga o lai sa mua se o tina. A manui e toi le sa o tina. Lai sa mua makire o mafuka inge ma se o kinga. Ia, o le tina fo ila o se o to o lua. La fo i sa mua. Iyo. Ai kusa lau wa avea inge ila le to o lua ma tina. Iyo. E o le la pe wa kinga. Ia iwa e mantua fo o le na wha manino mai ar. Wha mamanga e mau masila. O le wadi ia leng wha mangi ngor mea lea. E le o se sao ni tai to o lua. O le se sa mo tina. Iyo. No winga la. Wa vea ila se o ko lua maki ngā ora maku whali. Ai se ko ke si la fia la auto. Paua nge yorkinga. Nga tina maela so lulu. Aso kofi. Aso whaleile aso ko anga. O ko sila uku. Paua nge yortina. Sao le fa la no fa iba aquí nga ma ko nga kalsanga ma se ko pau ara tina mai a pora so aso kofi aso falaile ia sau mana squanga so le a o le meu ki fa fika ye o tina ngai so le o me kongu e ka o tina e anga le le mai sa maria ia Mana tua foi. Ia fa ku ngela la ukala wa ke ala sakinga. Usa o le wa avea foi lo uma.
wa ve lo fulu o ma lo sia anga fulu fa no longo mai se o ko fa no longo mai sori e ai makua fulu e yo wa fulu ya fa mai ro markala ala ukengi han awala vai ke mingoi se me kasi yo ai lam awala vai ke mingoi se me I understand do le ke ma yo ko vai la o ko kariangar ka malo ngol yo ke vai ya nga o nga pisi aku wa si maku wa inga I fafo la pisi aku ola me se vai le ama le nga pisi aku ai I fafo ko e lunga e ki ma re ki vi maka makar kama pisi so lo o ke nge ho ile nga o fa longo kwa wa kau wa pi e makere kele mai le la avo ile la sau ko ngol ko e lalo marka maro e ia a pingi mela la uskaidi de nga maka mela so lua nga maka mela uskaidi de la so lua a so lua wa yo man kwa a kilo fo ya ile aku man to fo ile no tango ave ile kat o ko mo ma so ngola kala nga ave ile kat mara kala nga fa ye aso nga fua so lua so rudu e makua sekia aso kofi aso falaide waka unga fai mare alofa waka unga fai man meka o fai mar poto o lea la wa maka ko kilo enga si hakinga ku ngor palengi le e au nga o afo ide yo yo fa pe isa e au nga o afo I nga o se furua ide fai ngor me o fa kanga ka o ko area ya fikara o fai o I la o te fa maonia e se le yo le atua me la le ku fa ko yo le se nga a fai se me se o ma o me le ka o fa ku o ke lo la fie tina si o ko ro mai ma e pe ka o ya ka tina va ka ma ya se ya fa ya ma ku I lo fa fa ele va I ma ke fo o va nga ku au yo le invitation o le invitation e ai fua nga uva ai ko invitation or ai fua e koe kami mai la ukenge na sa umare o so mele wa ye wale save kinga a wa save mai ya ilo kale le ya ngi fa finge manga wa e wangi fa le ko se me e ko fu mai na ko o le wo wo lo le invitation na usa le tina anga ko fu mai ai ko anga anga ko fu mai ai ko fa mai la ukenge han ele uma mai han mai han o vaku sao ngiro eu sao ngiro foi kau iyo ya uma vo ile la sorulu sao la so kofi maka vo inga iyo li marco inga pior ka o korga ka vo I vo ile message la vivo okay kiro vo o isole o sia uso sia wo nga meli me foi mai uso kako kawi ngalele Dennis iyo e kaunga fa mai ra king o mai oi va ya o lo fa ko kau ya fa pupula la tala se so o mai ya me o ma ngayor me lo tina fu le se kupi ai fa fe kai asko ngai la na ngai lo le o le sto na isia mato maftanga fo imali ya fa tai toi fo im fa talo fa toi fo ia ila to visa mo le no maute me vero ke kale mai ko ki lola oko ai or mafua ngale wa le nga umala shokinga le ufa au mer kale o nga longo winga o fe ku kinga le ainga ya o ngai ka mai palo nga ha uia mara wa shokinga al fesidi o mai oi na mai au o ya shokinga ya la tatu malolonga foi mar tato malolonga o le a tato kolosia ku auskadia se ifa filo ai si fo tina yo ya o nai tamari ifo ya o tina a o la u fo tina yo o le a e umma no fa ilo tu le o la u fo ya o le tai fo no fa ulunga
o le vaenga fo ile komiti o le misa moa I Queensland po o I Brisbane I Australia o le ala o le e mai o le tatu fasalonga business mi tatu malolonga fo I mai fa filo ai ia ma se fisiri mo fo I ngai ku lo wa ngai ka mali ngai po ngai ku fa fingi po nei tina pe nga mai fo ila ua South Sinai o I Brisbane I Australia pe mai tatu fasalonga business ni is here at the Margate Town Centre, the heart of South. mo le fa ngai no le talo fa Fatu le taliu mai o le poro kalame o le tauta iae ina ua awhatonu le itu la wha e le taimi a mātou I Aotearoa. O te fia e wha ilo anto o le ua maua le mātou fiso o ta inga. Ia, ma le lau. O I lātou o lo lātou lima ina le wha moe o le mesa moa Queensland. Ia, I le nafo I tu o le kelo pere vasatasi mane le tātou fo ilo lua ma Australia.
ia le wailunga o le tātou sum, ia le fionga ngā whatasi o i o le teitei fono, le fionga ia fui mono, ia le fionga fo i le whalolonga i le ana tangu moa, li anae utai, i lunga o le tātou porukalame. I le neivanga o le fiafi. Ia, ai me se foi o le fionga ia tualoina Sarah Brandt. Ia, o le komiti whaafoe lava foi o lātou ngafa male tā pena penaina o le whaamoe moe o se saili ngā lā le lei po se tau sala foi. Ia, i Queenselani. O fo lofa mo whaataro whātu le lua vase lua e lau fionga ngā whatasia me se foi ia. O le fionga le fuatino po le fionga le mena ngā le nuu. Ia, teino la inga sā tuala, mā lo le folau. Ia ma tamalo atu la sunga sa mole oi la fionga siata ma fai lava oi ma tai tai o le por kalame ale tata ia e ne a fiapi tato pelo ia i lunga le ia tamalo faftai mole amanoa wa tu ina mai foi mo ma ua ia ma toi sina tala fo ile across the Tasman it's tono Queensland nei Australia ia faftai lava. Alo fatalo fatu fo i le fionga i le ngā fatasi. Ka lo fae ia ua popular tele le fionga i le ngā fatasi. Lia, malo lava le soifua mua ro fionga le tei fono? Soifua maria siata, ia piela fo ia fatalo fatu i lau sunga le fonga o tātou pokalame o le tauta iae. Fatalo fatu fo i le paia mawalunga o Samoa. I le ngata i Samoa i si o tātou atunu ia le ngata fo i. O fea lava le lalolangi o lo tau mai moma ia i le tātou por kalame whai pia le tautai ia. Ia ma le tātou tai por kalame au le lei. O le nei e piafi whaptai tele lava siata malmawa noa e o maua tātou te whatal noa fo inai mata upol mātou ma tanga ne piafi. Malo whaptai vi ele kone leo le tua. E mai se fo i whamanu ia tula sautina. E uia o le asona na fi. Ia ana ngā tātou tara noa wha Amerika. O ngeile sa Amerika lono winga. It's still the spirit of Mother's Day. Happy Mother's Day. Ia te o lua. Ia o le whisiri māsangi ia. Na mai le sautina. Sa le lei tau mawhainga ta mā. Na tusa na tau ala tau mawhainga ma mea nei o lua loto. Tai lava mo le whapesili. Mātango fia le so sautina. Tona pesa me o tol school pasene tau whainga atama. Ia, lea la watu ia ile amano, ai mole vai aso ne e whaua pia la tamai. Ai matango pia vi ile li i sa mobile amano e whaatasi e sa ninga o sa pati matama o lea inga man whanau ia. Pai foi nai tona ima manai tina mātutua. Ia male ainga o tele o le tali atu le whapsidi a tele lo ia. O tualo ina. Whaptai mo whapsidi. Ia o se atoe ina. O te moe atu fo ia uia ta la sa e moe atu fo mai ia. Ia ma whaatari tali le breakfast e matu runga moe. Ia whaptai toi se o whanau le breakfast in bed se o lo matua fo. Ia manui a whaptai se ata o whapsiri manui a whaptai mo mea umara man sauri e si whanau ia. Mai se lea so whapitua mo mātou tina. Ia, malovi elenga le leo le tua. Wau te vai atua i le lua sangi wha manuao ma le lua fia. E atangia mai o le selengi asa mamafa iai le tulanga o mea alofa. Ia, ai o lea. Ia, au na o le tātou taimila. A tātou wha ngā solo. Ia, tulanga fo i o le nea fia ma le manoa. Lau fionga le te fono. Ia, e me se fo i o lau soa tau lungo le tātou porukalami. O le la tātou tala noa i tūlanga o tau whaatapenanga. Ia, i le mesa moa Queenselani. O le whaafisiri. O le ale umi taluna a fuafua mai le porkalame lea mo na iano ma whanau tamaitai. Sa iri ngā la le lei. I le tātou wa stete i Queenselani ai. O le aso na mamau atu ai. O le a fo i le manu lauti. Wa fuai ona whaavae ia tūlanga o le whainga le nei tātou misa mo Queenselani wha mole mole. Asia tole tau sangana mawae nei i le masinga o kuso. Ia, sa whaavae nei nei asosi as a misa mo Queensland Incorporated. Wa ae fo isi tō wha ia i mātou nei o ne tina o whafoina nei maftanga. Se I whai fo isi au nanga i a tātou walo matamaitai Samoa.
ia o la matutupua e Queenselani ona wa atoa le fata usanga ile ifaya lava se pageant a Queenselani ia le la wa la ona mafuai le nei mafutanga ia ole ana vatau lava po le manunauti ole Mr. Mo Queenselani ia le faatuteleina lea o le faamalusia o le faamamaluina o tina matamaitai ina ia mawhai ona toe manatua e le whanau lo lātou sootanga i lo lātou whasinomanga o lo lātou sootanga i le tātou anganu ia ma le lātou sootanga i le lātou tupuanga ia pe o manulau tila ia ma ana matau ia o lo mātou nau taipea ina ia toe au mai i lunga a wafoi ia whanau lalavao a Samoa o lo ola matutupua e nei Queenselani ia e te mantua lei lava siata o nei lava community support group ia e whaalangolango lava i lunga o le langolango mai a community ia ona le o se pisinisi ala tupe le ini matua ala nga tupe ia o matua whaalangolango lava i lunga o le langolango mai a le community i nei i Queenselani ia ale nau ta inga lava o le whaalawilo ina le o le tatou anga nuu a siata ia ma le tatou whaasamoa ina nei ngalo atu ia a wafoi se tautua au na mo ana ia tatou walo ma whanau ola i whafo mai o Samoa. Ma lo whaftai lo whionga ngā whitasi. O le isi au whaafisili a vatua o lua o tamaitai tu lou tamali i wailonga fo le lua lo lua to mai tūlanga o le ngangana ma le anga nuu ma matafa i oi wha tamaitai po le tina tu lou ia nei whanau teini. O le haso lua si ila fia. E tatau i se tausala po o se tamaitai e whaata pena e vea ma tausala o le antunuu ma ave fu ai tūlanga o tausala le antunuu o na malama ma tau i loa se whaasamoa. E te tau o na malama ila na ngangana, e te tau foi o na, you know, the very basics. It doesn't have to be so fluent. Ai sili e te tau o na malama i vaenga taua o tū maanga nuu o se o tātou patinu. O la sorua a whingalo. Ia, whaftai atu ma whaafsili a siata. Ma rea tele whaafsili. O le se tatile na o ana matau fo'i po o se topic tāua lava o le Miss Samoa Queensland. O lo e tutoro le mātou 5-year strategic planning. O le whatawa ina leo le ngangana Samoa. I tutono o i nei fo'i Queenselani o lo mātou no fwai nei. Ai mai se lava i le tupulanga talavongo. Ia a matamaitai Samoa o lo fiau i le tawanga le nei o Miss Samoa. I Samoa, tāua tele le tatauna i loa e tamaitai Samoa e fia o le tawanga, le wha Samoa ma le ngangana Samoa. Ai pangalia, i le nei vai tau le soifuanga, pei wha ona tātou loa i Samoa i le tawanga le Miss Samoa, o wha ngā i a ngangana i lua. Pe o ngangana Samoa, wha pia ngangana Peritania. Ia, le taumata e fo e oro sila fia e le mamano le tunu. O na o aila ia le Miss Pacific. Ia o ngangana wha Peritania, fo e wha ngaina. A o tātou lava tū ma le anga nu o le so sa Samoa. A mai sa tātou alon whana o lo no fo e tunu o mau. Tā ua ia o le ao ina pe o ngangana ina ia i loa le tamaititi. Le ngangana Samoa, ia whape fo ila na tū malana whaaloalo. A tātou nofo i nea tunu. Ia se o tali pupu atu lea. Malo whaaftai tele lama. O ala se tūlanga i le, mana i tele le whina ngalo lau. Whionga fo i tualoina, me se fo i tūlanga walanga i whaataua tele. Tāua i o le maenga lea. Ia walanga i umaru tautua i Samoa pe amanuia. E le uma e toi alu toi tautua i sisimea. E uma e lau. Ia e alu e tautua mo le tātou patunu uma ave fua. Le ala se tūlanga i whaata penanga atu o le tauvanga tausala mo a Queenselani ua iaini tamaitai e mawhai fo i o na maua le nei avanoa e whaalau ilo ai la tau lungo le tātou whaatataranoanga whamon mole. Ia, i taimi nei wa iaia mātou tausala wa tamaitai Samoa wa omana le salaina ma wa wha lau iloa fo i inisi o
community activities whai I le vai aso taluai, ma le se atu vai aso I te tonu lama Queensland nei. O tu whakala nea ta mai tai nei ta o pā wa leo sao ni nei mo mātou tauwanga I a Iulai I le tausanga nei. O le ta mai tai contestant number 1 o Mariah le a taua. O Mariah o e fio mai ala whanga I o pui paa mamangiangi I Samoa. Ia o mako te contestant number 2 o Tia Elizabeth Fa'afowina Saena. O alalawhanga o Tia I Samoa o Tanga, Salelonga, Mawhalelima. Taina o Motele. Yeah. O le contestant number 3 o Yasmin Ragel Semen Crichton. O Yasmin e saulea mai sauni atu maloto pa. Ia. Malamata contestant muli number 4. O so'otuli au sange pepe. O so'otuli o na lalawhanga Samoa fai o vai a fai iwa tapu ele fale a siu loto a nuu ua whato I whangalua ia malauli. Ia o matau teine la na o tau banga lea wa sauni atune ia I mola sto na ia so lufu fito o Iulai I le no whaanga I whai ai o le Pullman Hotel I Brisbane City, I le city a leo mātou I nei Brisbane. Ia o wha moe la na o le la ai watu I ai mātou. O sila fia mamalo le tunu. Malo whaavitai. O yeise, ma le tau watu o le lava nei taimi fo I mana yaso, o yeise wha moe nga e mawhai ona toi restaurant isi o toma itai ono fia join atu tau wā mai nei taimi a ole I o le aso tonu o le wha moe le lau fionga tai fono ma le komiti. Ia o te loa le ai wale ise wanoa mo tau sanga nei lua whenua wha ai maua le wanoa. Ia mo tau sanga fōu o tau sanga nei wa tāpunia le resta le ina o tau sala. Ia e toa mo le stila fia asia te toa iwa ta mai tai sa show interest ma le stala mai o la tau swafa. Ia ai e maua lava e whanau langona pe o na maua e tātou umamatua. O le lango fo nga le sa pe e po sa ngi me o fai ya pe fa pe e le ai se so wa inga ngi lango inga o e fa pe me uma yo isi foi ya la ye con kala ke con o ngaluenga ele mafai o ese mai o isi foi ya o ngale investigate ya pe o ina ai to iva ya fa na fo ele tunu sa ma to sangi fia le fa time ya ma to ona o fai se platform fa pe ona fa mai wa faisi level wa ai la to mata I lunga o tatou misi Samoa ia ai le lava e misi lava e Queenslandi ona le ia se platform o le tawanga tau sala I nei Queensland ia pe o le la se nganga fia le malanga fakta e ona o le stang fia mai le fa na o la imi ia te lo ho la o la ia le nganga I le fa na I le tatou wanga no e alu o la to manatu I le whaatino manga I mea na ola mai o la tu te mama matua e ui na le whana nau Samoa. O isi po ele I o la vai Samoa. Ala I ele anganga po ele e fia I loa e fia mana o e alu e represent ia tunu o mātua. Alo whaavitai tele lava mana ia le manulautia ngā ta fo I leo tāpenanga mole. O le whamoe ngala lea lau whionga te fono ma le lau soa taurungo le tātou prokalame. A mai ala le feeling ngā Queenslandi la tau ia e aru sao a Queenslandi Samoa o le ale whai ngā Australia o to mai ai. Na ona tau wha manino mai lava pe a whina ngalo I wha mole. O le temi nei asiata, o le pe ona sila fiele tunu mai lava I tau sanga lua pe tolu mawes. Walu lava le satete ia e avela tau sala ele o to tu fantasia ona sa ele taimi wa mabaya atu I tau sanga wa mabaya atu sa tu fantasia ia ona avelole la lo le famalu le o le misamo Australia ia pita ia sa le via foi inisio o satete ma ele ngalu e fantasi foi ia le mamalo le atu no
Ia pe o le awala la le nei o le alu lava o le satete e avela tau tausala e fe alu fani ai ia sa mo lo no foi nei. A tono e se taimi o le luma na i pe o ia i le tūlanga le a mo te taimi nei. Ia e lava na fai tausala Queenselani nei ia i ulai. Iona le stala foi le o le mātou misa mo Queenselani a walfa mo e tele o se tātou watunu le sa ilinga i o se tausala o Samoa. Ia mamatou malanga faatasi atu fo i momoli atu le matou tausala aua le faamoemoe lea mo se tatou atunu Malo faafetai la le uma manino le matou vai. Ia i faafoga maua mai fo ia le toʻatele i fafo mai o Australia. Ia lona uiga la a manuia le filiga sese o le tasi mai le toʻafalea ia ua o ala le komiti momoli Samoa e se mai foi se taumafaiga me le pone sini latou manisi foi o stete Australia. Ia la fo atu e ini o afuafuaga faatapenaga o loo taoto mai ai ae faafefeafoiga mauagi mako tickets ma le toʻatele o nisi ia ua taufai meli mai faamolemole asiata po fe mauai tickets o le Miss Samoa a Queensland. Ia fai ona saunoa mai ai le lua vaaseʻelua faamolemole. Ia whaatai atu, asiata. O lea ua mo open nei makatou tickets o lo whaangale system I lunga online ta ua o le try booking. O ina la lea e a fo ilele e book uma ia matou tickets mo whaamoemoe. O lo ia ile matou special prize o le early bird e se lauta la per person per ticket. O le se lauta la lea e whaaiwina le sorufu whao me a uma lo le sorufu whao me I watu e si ilo I lunga tau I le se lau los furtala na lusa tala le papopo ia o le pa moe ia o mea e au fia I lea tupe o le fila lea I le mata o fia fo o le po ile sue ngata usala lea a fai mai lava le contestant number 1 o contestant number 4 I ai whaafiafianga o le a fai ai ia whaapea fo le two course dinner e serve I lea po le main course ma le dessert coffee and tea and soft drinks ia ai mai se lava asiata o le hotel le nei fai ai e tu le o ngā tono le city of Brisbane. Wow. Ia ele tau mo fia fo nei fale asiata ia ai wa fai lava se pa mo le mato asosi ina ia central south north side and watu south side o mai le east ma le west mato feloa I uma tono city ile a fia la fai ai wa na tene fo ia tofa e o mai le north side isi o mai le south side ia o su e lava se no foanga central e mawhai ona mato whai ai le event mua ale Miss Samoa Queensland Incorporation it's tono o Queensland nei malo faafetai io ele tauilo fo ila ia le sasangi faamanuau fo ia le mamalu lau tele o le antunu walaga e tasi ana vaega o teilo fo ia Queensland e se fo ile la sua e se fo to tele sua ia o ia wau kake musu fisire ku kakau musu fisire le ya te olua ai walaga o olua na ile committee ai atavai atu au ia I fatulanga na mai o tamaitai to afane tole o le matua au le lava to e pi o feeling ata ai la talu ia la ta ita foi le wau kero ilo kongupo which one is which lena to mai ai or ka ia le ka mai le ngulo fale lima o ke nga o kingor ka mai ka nga lela ia ai yo le ia la foto le nei vano o ani si fofuanga e te lua fia sauno ia ona vatulo le vano le nei tawulunga mai ai le tatou fasoa le foi vanga le fifi maranga falo ia siata e avea nei tu la e fai foi ia lo leo e fai masuio le nei foi asosi faatau va e mate fia molmoli a toi lava ma wanga pa taite le lava Samoa I fia lava o le kelo peolo e mai moma ia le nei faatata noanga moli atu le anga pa tai te lona mata mai lava ma tu fa lawi loi I le masin o I le tausanga te nei ina ua launch fa
whaalawi loa le mātou mawhtanga. Ia o aia lava lo tau lango ia mātou fundraising ma mea uma mātou te whaia. O lo manei fo'i se tasi o mātou raffle. O le raffle fo'i e draw le aso valu o uni. I o le raffle. I lima sfulta lalo na tau. Ai manu malo lua ticket VIP complimentary ticket. Ia ma le stay at the Pullman Hotel. Oka. Ia mo ila tau lo nau e fio atu i le wha moe le ne te ole maua sau VIP ticket. Ai ma whaio na maua lo wa wanoa. E wha tau e lau tike i le lope te wa e laki e alala i lei au tafo i la tau lo sponsors ma VIP. Ia o le matou wha moe na awa fo i le sauni uni atu ina ia whaise mea le lei mo le whanau. Ia whaise mea le lei mo le community. Ia whaise mea le lei mo Samoa asiata. Ai pe o sia whapa ia tu le i lau fesili i matou fuanga o lo whai nei. Ia ai ma te le tu wala o porkala me fia mo moli atu lava le ma whaftai foi. I le awhionga i le whaatonu o le Blue TV, le awhionga i ngā tasi, ia pui maono anai Martin, ia wafo i le lango, le sponsor inga o le ngei wha moe, whaatai wa mau le maua wanoa e matua e atua i lunga le tautai ia e o mafo linga, la le ia ma flyer o na ia mawhanau na o le asa uni mo le wha moe. And moli atu lava whaatai foi ia o nisi foi nei o sponsors. Ingress. O le mātou wha moe o le Ingress. Automatic doors I ngai kunselani. Ia le fionga ia le angava. Anna Krishna o le se tasfilo tamali e ten lela na pisinisi faleti o ata whaitutoa. Ia o tu umailo na tau au malangolango ina wha moe o le Miss Queensland. Misa mo Queensland ia male tato ofisa o le whai malanga le ofisa le Sina World Travel ia le tō whai ia Patricia Sevele ia whapetai tele le lango mai i le Suasani i le whaamoe le Misa Moa ia ai ngata whoinea o le Penina Island Boutique Island Wear i Marston. Ia atoai ma le Pacifica TV and Radio le newa mawhaongaina le studio e mate au le lei atuai lunga o le tautai iai. Ia le whaangaloina lau sunga a le tātou whonga o Porkalame. Ia whaapetai lo tau langolango whaapetai atu fōi I le au whangaluenga Blue TV mo le soasoani I le whaamoe o sia mātou mawhtanga tau atia. Ia, wa longo whaatutu ila le tanoa whaalele a lau whionga ngā whatasi lau whionga fui maono. Ia, vai atu fo ilo e vaase e lua ma le whionga ia tualo ina po le whionga I le fuatino. Ia, whaafonga fo ile antu nu ui. Ia, o se lingo o lua fufonga. O le whaataua o le nei whaatala noanga. O whaiva matiute. Ia, e me se fo I o le manu lauti e au ale ina ilau atama ita ipo tina. Wa ole uka ko whakarangoa inga ua whuka mai aile sautina. Ia ole fo I mua au mai e tina le nei wha moe la walunga. Ia I te tonu fo I o si o tātou stete I Queenselani. Kasi fo ile skike e se de pele lo loto langa walewa fo I tausanga uno fo ai. Ia I nā I si a mātou pito. Ngo fo nari piko o Tara I ngā Woodridge. Ioi. Ia ai o Le number 1 na Woodridge. Ioi, tele fo I tau ainga nai Green Bank. Ia mai se fo I o Ipswich manisi o pito nuu. Mai se fo I o Browns Plain ma vaenga umai nai Marston. Ia, te lo fo I o le atumu le a whai o whaafonga uma mai ia I lantou ainga fo I tau ia te uma tātou uma lava fia nei Porkalame. Kaunga e le whakausau ticket. Tātou whailoa ia. Tātou whailoa ia ina I le whaamoe. Ia, le fo I lau whai le whionga ngā whtasi walava ma ua whai masui o le Blue TV.
Ioi, mau te atu nā wāre wha moe foi. Ia tātou te lango sua whaatasi lava i le wha moe a wāle sa ilinga foi o se la le lei mo Queenslandi. Ia wāre wha moe se o tātou utunou. Ia wha manuia le tua maualo lua a loto tele. E kasi ale fesiri leo ke whaia kuilunga langa o le tu fesiri mali toa tele. Ia tate tau musu wa alanga wa u teu sita i tele ia u i woma paanga al porkalame. O le fesiri mai awa mai asiata. Fa amore mole a posi ke inga le leu suor pese le a spano. Ya, ele le ala lo fisi di sa wala ngale fa mai se fa amore mole a siata posi teinera leu suor mai spano. Ya over ya ele le ya le fisi di pe ile kamai kai io. Ya o le fisi di na le tu mai no por kala metau te fa to fai o la fionga kongu leu suor spano. Papetai lava e ka lo fai e ki ngā makanga tamama tutua ia papetai le lango i foi le spano ngā waku lava ia e ka ke musu lava ni whakasi ma le spano ngā misa mo kusele ke foi wawa ia kua o le mai e si mako misa mo Queensland o i le wa ai malo papetai le lango sua ia o nai fatu ngā voi lava o nei vai taini i o meo papa Niki information beange ke fo fa peste si wa ka fa ku poste este fa makalanga ya le ai wai lo fo o se fonga ni te tawanga e creative tulanga o talent io ai mana o io le au viu si to fo ele io ai ele ya se me la fuai fua o ele ke fesidi ke longa ka ser ma fua nga o tuor fesidi o fia malana o to e fa fonga e ko usual pese le ele no winga la te tongi sau ticket ona e fa fonga fo ila ia le live ia ile fionga waile ke ele nga kai fongo ai ke le ia talent ni o tamai tai pese fo ia e fa manuele tu Mune tu ne vanga fiafi alo fa tu le nai tu ta tu tai lava alo pati se foi a sata fa se foi na ia ole le o mai al ta tu fa ta tera no mua ma le committee o le mesa mo le fionga te fono mesa mo Queenslandi ia le fionga ia fui mono silia nai utai ia me se foi le fionga ia tualo ina Sarah Brandt ia marola foi va se lua fai masu le committee o to u malave Australia Brisbane Queenslandi fa tau so tickets fa so tai nei loa ia ai me se for le dry booking i lunga le online ia me fai ona e purchase ai ia se ticket a wale lango suina ia me fa ka fa oi fo ia ki nga pe fa pe wo mala sa ki nga i ma wala va se kupe fa e treat taking ia ma wo fo isi ma singa ko so fo ila ta to malolonga ni a foi mai fa felo ai ia ka mo mau lungo tato por kram ma e yai ma fa si langa ma isu ma nisi fo yo vaenga ole a fia le tato wa fa tal nonga ya me se fo na inisio fa mo ma na inisio informations so le ai ma lia la mala ukara le fia o so tai me mali tanga da ia ili tu malo le sa ukara ngoa ko ya ki o ko va so ren ke lea wa tele na misi usle la to fan le la o mo ma tanga na so tai me ya ua fia sau ngor prokalame e faatala no ina le vaenga le ongo winga maka ukia o ria la anga mai ngor tatu prokalame le tatu marolonga fa sau ki a foi mai faatala no a fa filo ai ia sia urpo o maka ukia mai samo ia le sunga ya mau hunt ia ma fa nga solo ini so tatu issues ma tatu tala faatala no Digicel.
Market is here at the Mangere Town Centre. Jamila watile ua 5 minute wuti ali ticheli tula lima ile tautua fa wala Blue TV mai sio proklame ole tauta yai mali manu bia fai vola tata wuti du ne vanga fia fia talia ia sunga ya mau to titi ona join mai la ia le ia ala sei fa te atu nei nisho tata wa so fu ma so fa nau ki ya misi ya ke ka lo fai ko fio lai fa mnuanga ole atoanga ole valu se fulu male fitu to sanga o naiti na masanga o ka ukai Whaanimo ulu fale ma vau siliva ulu fale meia. Ia, whaamunu yanga le nā, whaamunu tele le tua, ia, ilo o lua soifua, wa vea ma whaataita inga le lei, ia ngata i lea, whaamunu yanga, ia, ia matou, ia, matou pulanga whaiai. Ngoi, awelunga ia, whaamunu yanga ia, ia, alo whaanga mai a inga, malava me se fo i ole whanau, ioi. O kau le loa ke le aku ia le ia nisi o tatou ia au te loa lai tila fia mai ai lunga ia e utou ia me se fo olo whaanga na tuina mai ia momoli e tolo whaanga tele lava ma whaamanu ianga o le atoanga o le valu se fulu ma le fitu tausanga ia o naiti nānei masanga ka whaanimo ulu fale ia e me se fo o vau si liva ulu fale meia ilungo le tatou proklai mole toi ma lo faanga ia famulia me asiata ma le tatou te iai ia te ulua e lo fionga te nam matua malu sumo fiko sanga la se lo fo le tua ina tele ia ia foi ulua ia foi ia fanau na tupunga mai sulunga titi ia oneitina ia anga le leila vale tua ma fa popo nisi tausanga ma futa ai pea ma fanau alo fatele atu asiata ma tauta ia mo olua fanimo and vausiliva famnu atu and happy Mother's Day as well ma ya asiata ia olisiata to wa soifua ole so ma fitu tausanga ole tamaita ia ateliana polu ioe ia famrianga foi na utu na tulunga mai o ainga ringa te ilea o matua o uso foi matuangani aunties ma uncles ia mau ainga ringa to New Zealand au Italia ia e mai se foi o Samoa America maso se tafa la vorkelope ia asili foi ona momole toi ma famrianga asiata male prokalame o le tauta ia mo oe ia le afine ia ile leivanga foi o le afiafi ia whamanuia toi manisio asa soifua. Peia o ngei vo ila soifua o le tua a osio uso ia mau. Ia aise i whaolatia mai lava su mai lava maurungo le tātou sum. Ona whaaleo o tula ia lea ma mole tua ia lo whaanga pe a whape moni e sa oa o lea soifua fo sio na tua a sio na tina. Mese fo isian tautonga. Ia pa a whamanuia toi fo e asiata. Ia lea so soifua. Mese o nisi lava o lea so ringiro wa so whaanga. E keiro le maali ia. E telefo yo nei tanga toro ai e o nga yo ko fa finge manga yo uso o kire mai manga ko umangi ola ko sfanga ka ke ya la re meri me fo mai soli fa ko dio o eri soli se e fa manguia mai fo iro ka so fanga io e se ko finge por vai por masina ele na te nei e por makangor ngai masinga o nga so fanga ya ele misi ala irungo tauta ya o ke ia ne meri me fo mai bro Akori o eli o lo le anga so le malele mai o so fa mangianga o fatu ia malia mai io o tele i fana wina o to
O ke mga kua yo ko wasofanga. Yo e moni lava tasir manava tato wo mai. Ai o tele mai tau umo tau wasofana. Ya. A le mea nal tangata e wha manatu mai. Uyo lea. Na inisi nei o antana maua fo ile mantu sau ninga o lea sasa o tina i lea soa na nafi. Toi mo mole tu ai fo ila ufa malo mala ufa mnuia aso tina. Ko sisi la mai ki ngā yo mako ekalesia. Mato ekalesia le Victory Power Ministry. O ngafila mako soki nga e satu la ye sia matu tina fa le nganga le fionga le fretua ia melody fata waita fata. Ia ile upu le tua ile so nafi o ka se mangia. I think for the first time wa matu fa longo ile kalesia ko kele ai la unga ia le matu tina fa le nganga le upu le tua sia sautina. Ole manaia ia ole matua. Maua mai ia le tusi a e seta al perfecta. E manko fo ilanga ile misi ala se makua ya wa o fei korkus pa. Io e mai le tusi ale perfecta io e portene o e seta. Karkingi kongwale le upu fo ilili. Le upu le kere nga fia ia fai launga fai au kere rupora ko ilor kusi e mo mai. Mai ia o aina ilu matalo o le a fai ya uma masiofo. Ioi. Ia le na itinala na se matou fo i kala. O mo ko kelea ova Marcel Laura fa ingo tinala ne ekalesia. Ia o ko sila la ia. Ia o fai fo ile fia fai ula lo le fia fai ula kama. Ia mo ko inga mela ia. Mana tua mai ni se fa kula la kama i oride. Tele lopo o tō mela kama mau. Ela la kama i oride wa sa lo mau ma tala no ai. Ia lea o isi fa fira mo mola kama si fa fira mo mola kama le wai lunga tatou por kala me ia na fa o wai lo langa ila kama i ori fi fa ya tu mato sautina. Ia o te fi fa lo atu o le o to ai tau no le va fo lau mai Israelu o le monga o Kolkata. Ia fa mai o le me o lo ia ile urupo. Atalo fa mo fo fatu ia ila usunga ile tama o tina io e mata maiti. Ia la usunga mau hanti lunga ta por kala me masani o songo fuate tasi. Malole, so ifo manuia o toi whaangoi mai fwoi kaka moko i vasa. Ia, whawhenoi nei tula fiafi. La tō whārai malai, ia po la tō whāwhoile. O whonga po kalame, la tō whāsiata. Ia, nei tula fiafi fwoi wha malu i Samoa nei. Whawhenoi fwoi le mamalo le atunu o whaun mafutaina tato po kalame. Peo na masani ia son fwota itasi. E tauta iae, mai whi au mga aluenga. E uila ngā so maro lo ingi Samoa. A o le aso le lei ngai sa whapeonga. Ka fai e fi au kongo ai. Eo. Ia nge ya wo maru la fiafi. Ia o ko fa long wala e pa o mai fai nga fa o nga isi ai nga tua oi. Eo pe se aso foi le wa fa va ngoe. E mo wai sa va ngo ka fai nga nga hoi ki nga ma ba fa ka fi kula fiafi kwa o ma fa. Ia ale nga tai ona fa na ula o. Le fa ko ya hoi ka ya wa o nga. Le aso malolo le so sa mo nei. Pa fe lo ai nei pa fe nga taulangi mo la to fa le tua. Manai tina malava o lo i lunga tato pokalame ia manisi tina ile o o tato pokalame ia watu whamanianga mai lalo whaleo manu ia tele lava to waso tina pe on whenga i le aso nafi malanga wharola siata Malo whaafitai ioi te tau mai o le tau whaitula utalanga luke wakua runga tor manto o sautina ola se kumu o mako sauki ngā fitina o le kalisia o ifo e lawa ko uke e ifo le meor ki ngā la i kisoti o ira sauki ngā wala ngo se mato e kalesia mau o ke le ilua umore to tele ia o le fa isiri ma toru se lau asi sila mai le kale lo ko runga o ngisi o ki ngā ia ngā wai la sona na e faila la utala o isi ngai ki ngā ngu fa apea mai ia ure amakangor kausanga o ngike ngiki karavou io o ngai ki karavou la asia so le ai nga sa wa vala u foi le tu la u matutina o vai ku le alo le solo ale au ka ki ngo etino la iti o ko fa pe o ngai la so ifuanga o le si mesa sa lu ala ka kala ngoi le si aka ke le o o se kinga io le ata tala no fa pe te justin titia onga ai uma enga so le e ka foi miri lunga o le si la va enga u vai to inga tu langa tu tumura fa pengi makua e le loa la le fa ingongia ula ia wa mana tua o e ia la u vale le mana itina se mato kalesia io e pifu ile o sira tutua ngane fie tel no ia ma a ola ngo ka penga so fa kure lo ko ru ka fio lai
longo winga o pusa lo le me io wai e fainga tafu ino ta fa afelo ia tu le ma le ai pie le se ula e a ia ngai va nga ia ma to ia nei au te lo i pesa e lo tu na fipe sa e le fale fai le kuka yo fai va masan sei unmute me mau pe ga fu ko Saya siata no mau maya. ya Wa kala ngo ngene va ile pinge le apole pinge fa mau le mo mortina le ko ke le tina light. Kai minge wa nge e ko se a o kala vo vo le or kai minge nga si ar pepe tina lo tina lo le la tina ngar ka vo fa nga ko lo ai a wo foi ngi ma fa foi nga le wa e ele skinga la kiki bo fare fa na se tulo bo wo pepe ala ma fa wa hoi le alu fa ka me kala bo wa alu hoi le pe e alu le pe fa sto lu pe le se ala ke le ke le se ka yon o be ya wa si lo pepe ka si dare o lo ka wa nga por ala wala wi mai ala nga ka ser fa lu pe ngala mai o le o lo ta wa le tu ka si da ma ka pu ele o lo ka wa le ku puai o le mangu ia nga se vai ele fa kula nga le ku a siata le mo sa vango ke fa ka se ko sa winga nga nga ma ko I on uma ka kasi lua ko lu fa ya wala fa ka ma ka afia o nga mu ku ka yang sa fa inga se senga ole aso sautina ai mai se ya pe o kala ngo ko I ka ko proclame ile vai aso tona ole aso ngi la so fu ko ia le ongo spul fa o se kinga ya tau ave tau ave hunt ya ole aso ko ai longa ongo se full fa ole so tofil vasonte ko ai le se full ka usanga se wa finga ngai po ka sekula ya ai nga au mai la se me fa fa ngo fie fo le ka ke ya o ka ka fa me ko ka ke makiva ka ke ka ngola ka ko makiva au mai va ka si me ko e ko va ka si inga ya ka si ka pega kasi ka pega ya ngo fa maria so ki va ko va ya la ka la fuda so ka solo o ele a ko ado fa ma ya le la fa manga ku nga fi molonga soifo ya ko ro nga o se furfa after ile to wa dia fo so tina le vo tau sanga fa popo ya sol soifo yo le nga fa after fo ya le satina ya ka ka ma fo nga fa tina yo mai ka usinga ko ka mai lo kala ki se yo lava nga ya ka o nga fa solo mai fa lo ko lu o ngi ya ka ke fa longo ile mafanga mafkanga masiotina ya le foi la wa mafuta foi setina le portina fana ya le foi la fa penga nga la ngonga la le mafanga ya pe nga kupunga mai foi ya sia fa nauma mo modi la nga fa tai ile tu langa le langa fatina ile fa ngofi ma sa va ngore leni mo modi foi o lo fa nga setina o se tolua ya ma se wa fini ya ko sai foi marfa o le ngo so uma nga fi me aset me la nga ola uma ka fi fa fa ngo kuka ya male ma se keke ma fa ka uma e fe ula ya la so fa nga ya ma la skuli mi wa pe ya o le nga foi nga me ora skuli ma ke ma nga fa ola set oani lango wa e ka ua o nga umu nga ola uma oani kuka sa fea ya wo e filifilinga ina zona na fi wa mafu ainga ele luku yo ya sata se ngau de affaire fare povi voyo o si wo ver ka ko panga ya ana o ya emaliota I vai ter fo soli wo ke I fare povi nga yo wa ngar fare povi la na tamari po da tunu le meat supply I vai lima ma le la ko la I vai ter wo ke la la uma mau mai au ma ya tunu ba fai mai alu ngal ma ko fare povi e vai se povi mo va pela pe ya la mo sa po ia au la ku ka ngofi anga le ila le ngore le povi o ke le lo fore ku ka fai o ke la ku fai merka la ka vale fai ngado ko fa povi o le stew meat nga wa pe ye ka ser fa sa mo ngor stew or fai or sikiu povi ya le la fai le sikiu povi ya o le umu ya ma ka se nga masak ya mo fo si wa pe o le so sapi e ku ma ye le mo ga anga ya markele ka penga fa pe ang va kwa sia tai dis ka fa yo le ka ele o fa yes ko sa pasuya la fa sa pasuya la ko o ingei sa mo e ke o ka ko sa pasuya
e ke fo ya wa ai support ai nga la ka ko ia le o langa fetu fa i ngi Samoa e le po le ha ka ke fiu ave ese ngi o langa e fai pe mai le ma fai anga vese le o langa fetu fa i pa man vianga mai le tua malanga fa malo lava faafetai i o e vi ele ngale le o le tua e me se fo faamanuiaga ua e maia lau faamanuia i siou tina siou tuaa tina la fua sila mai mo le mamalu le atunuu i le ata ina iata o siou tuaa ae ona au faafesili o oe o se kagaka e ke fai aso i lou tina po o oe o se tagata e te latalata i lou tama ua o kakou ai e kofu ma matua ua tafaasoa ai nei e fai ma le sona foi le matau mai ale toatele o oe o se kagaka e ke ilua ke lakalaka i siukiga po oe o tagata e sili ona latalata le tama Seta fatai de vai ngata ua wo ye no le ta so ni va ngana fiati e oi ya pe ona silapia o le nei soifam ya ngo ka o mama ya i mea u malava fa fika u no ka ave male o sa vale sa ora ka make ya me ka o me fa fika u e fai ma ka fale a o e se vai a o nga ponge lo ka malo ka pirima mo ka ru e mo ki ngalo ka piri a o ka kia o ar fa mo la le peonga ya wale ai se vai pa ngor ngi so ifuan ka kele lo mai wa ka fa longo foi la o ma ku fa so me fa yo o le ala ba se me okay ma ia ua tau pe kau fa le kongu mai le ma connection se male ma se pe ya se uso ya mau ai wa kele walu mau e mau mai pe wa kele walu uma ia le se le ngiala ukama ile tulanga o ka penga nga was fanga we kolu ia wa kufa akasi o le sauti na ma le soifu na afine ma son tua ai wa nga loinga top apela ukama lang kelfong iyo ko kiki ya sen na ko se sama dia nga le ia se tau tali atu pe to join mai ia le sunga ya mau ai ole ia va tu le pe o to tau mau mai ke la longa wa kau fa ale ko ai wa uma ma lo si internet ile so na fi ma tu langa wa tau fa ale to no mai ta connections pa fa pe e to mau mai ya mau ia le fai lo mai le tato insinia ia o lai si lo tau fai lava si lower connection si tonu si ta ia ma sunga ya mau la le fai na le o le fa au le tato program si va tu pe to join mai ia le sunga ya mau ai la tato wa fia o le afia fili nei sa puka le ma fa tala noanga male sunga le malu le malo le to fa ya li o fa tau malama sa puku male ma fa tala noanga ai peitai o lea ua toe tolopo atu mo le aso atai au, o lea ua toe whapawhala atu mo le aso atai au. Ona ua whato atoe manatua e le sunga le malo, o le aso malo lo le ngi hala tau i Samoa. O le aso malo lo le nei. Ia ona oni sifo ila fufuanga wa le whetau i aima por kalame masani ya i o aso whaiso. Ai sa confirm mai le vai aso na tuana i nei. Le maa whaatara noanga. Ma le sunga le malo. Onga, e aisi ka mai... E eisi ka mai fa tala sa o maua mai fo ina iau fesota inga i Samoa. E tu sai, o vaenga i whaanga so longa o le tribunal le sa whaanga so loai. O tātou la, o au fwila, a maua le whawhatala matu ai ngā news whapea. O te nau ina ia o tu vai sa o mai ai le mata o le vai. E tā pātou lia le tā se fina ngalo le sunga le i malo le malo. Sa ungi la ma fatala nonga ai to so tai mai nei le uli le sunga ya li o fatau malama por to faile ya la via ma fa malu lu mai wo to mana tua enga o le so malu lu le nei ya o wale fitau i fo i mana tu langa ya mana tu fo o le malu lu nei fa nau ma wo fo ile ni sio ava no fo i ma futai mana ni sio ainga le mela le la wo fa pa fala mo le so tai o ma fa tata nonga ne o fa ka ngonga ngi ona o nei fa tala sa o mo mai no mana tulia se ifisilingi ai le sunga le malo i sona fina ngalo ina inisio o procedure sa fa nga ina taimi o fa nga solonga
o le mata upu lea le tribunal o le lava Italia se kali mana tua lava e le maua se tali o le mata upu lea e le taimi le nei o le lava Italia ai e pei ua lusi le ingalesi o kangaka a whafonga mai whaila sa mua le nei vanga le fefe e pei ua lusi le ingalesi o kangaka onga e le ifanga i le whaaka le whainga o le process le o le tribunal ai au mai lunga le saunga are komisinga o leo le sa au mai a reportia mai i le i newspaper i Samoa mai e saunga ai whapea po o le a lava le whai unga ka oko mai e iai lunga malo si anga wha komisina i lalo le tula fono na te suia ai le whai unga o kofua mai whaila Samoa a tātou mātau watu i nei mea matulanga o mea o lo tutupu o ai o le a koe fia inkalesi ia mea tā lofa si keisi malanga mamau atu e le tau ngō fie. Ai mana tua fo le sa ia ile emaili le sa senda to le keisi ai le i malanga atu i Samoa a o fa sa uni ai le keisi le ale tribunal. Iyo sa ia le emaili le sa mana o le keisi e talo sanga atu i le matanga nuenga o leo. Pe ma fai o nga ka ofi le tribunal. Ai se i whaalu mua ia le whamasinonga. Se faanu mo nga soronga fa msinong ai lea ele ikalia en makanga ruenga o leo sa mana ola ve fa au o leo to mo ma so ta inga male sunga ya mau ai to va talo fa tu mau te lopo por me walu uma ya selengi i le fa olanga o nga mo fa ya nga fi au ke lo nga lo inga nga mo se cash power tu langa le top up le ni va nga o le fiafi ya leo to leo mana ya leo ko ki mai ya lo sunga Taya siata. Fa maruru le fa fonga la tunu fa maruru voi I la to fa mai balai. Ono se tulanga fa le ton. Le ai or kulanga le prede le kerfong. Sole. O ke ronga aku ma ko pusa isa le of. Iwe. Ai pe or kulanga le fa le tonu ya siata I samone. O lo tulanga fa le tonu le e sota inga fa interneti. O ngor kulanga le soka inga maneo o smart meter power. O e peo si maanga nga le sa whainoa mai ele a hoinga ele company telefoni sa moni. Le ala e peo whale kongo I lava mako. Ia le ala koe pa u mai marakimu. Ia le ala wharongo pela kongo si paka koe I e wha maruru le whafonga le tunu. O le mo whaftai o le toi mo kako so tainga. Ai kam si ia oge koe mo. Malo whaftai. Ole a ta o lo issues langa lewa e toi join mine. Wa mana ia. Ole a fiafile nei. Na tu e whaatala noa ia le tō whali o whaatau malama por sunga le malo. Ona o se whaatala po niso mata upu. Na o maua mai le process po le procedure. Le whaanga soloina o le mata upu le tribunal. Ia awa manatu lea. Ia o lea ua toi whaamalulu mai le tō whali o le lala wafa mai. Uonga koe mangkua o le so malolo. Ia o i whaina I fufuanga ainga. O lea la utu atu mo le so atai au. Ai e iai ia nai vaenga sa o mawaina mai nei whawhatala fo I ai ole a reconfirm mai lava. Au te le lofi penga e mawai sa wai mo so oi wau te lo fo I o ele stangata e te le lava ina maua vave maua le ia nei wai mo so oi. I te tono si o tatu o tiru. Ai le vahenga ngā whaarongolongo ai. Mo maua mai na ua tau mai se tasi fo I o tatu sui whaatuatua ina. O lea sa whaaliliu ari I mori maua. Ngo mawar kala. Ina ua whaanga solo mori mau fo I e luas fuma leo ngō leo. Ai whapea mai e maritala. O le mori mau komisinga mar komisinga lango. Ma le sisi ingia. Pali ile ngata pali I Mona Lisa ma pali efo. O le sa whaaliliu. No tau mawai sa mawai se whaanoa ngā pei ngā makua whaangoa I lavar keisi are sungali. Ona o tangata fo I o le whaururu ai matanga ruenga. Ai o aku ele mawhainga ala ko mori mau whaperitania. Ai koe whaaliliu ele si sa kingi. E mawalalo aku longa ranking. O la na la ino ofisa o ta ia tuiali. Ai o tele lope na mawai se nau whawhatala I le vaenga lau sunga mau nei. Ia tātou whangasolonga o le mata upule I le tribunal. Whaftai a siata mo le avanoa. E whaisi ka ua kelo le or kulanga le ua o ye lau le ka proclamen ia fiaf.
o ngor kulanga mo mo o le ka ke ka penga le fongo le ale chakom le fai mai sa mo nge ya ke topa ele o se fongo la o malanga mai inga ka sa mo lo ngo fo ya ko u yo le la langi po ko o a wai mai fongo le ma lo tau pen o kanga ka ya malanga mai fongo le wanga o kanga ka ese uma ya tunu o mai mana la tau fo ngana pe la o le ngi disi la ka ko kilo ya i kulanga le ar tulanga la le mata upu le e pe ona le tribunal le songa ya lio man matanga no leo ya matam tai go fo sama pona mo ria fa tasi mari sale ka kawa kupu le mele aset sale ka kawa kupu ole umi le ka penga ile faina pa e fo ye male umi nga fa ka di ai le e faia si umi or kai mi sa fa peonga o ka di ai le kai me vala au ka upu le longo winga wa le van ka kawa ka penga matanga le wenga le ai me se la vai i mo meu top rank ya e pe ona ye kom sina mo meu commission officer so e ka kawa la ko ka penga ia sabe que isi ia fefe que isi vai ia ku kali de kali mai ia tai tangan ba ele they are smart people ele fa kawa va ele fa kawa va le isis e waku foi e sa war kali ele ia e pe o skula nga fa ngonga o ngale sa ma wa fam tala sa fa di liu ia o tu ma masani ia fa fam snonga i mulnu uya e ia di tangata fa liu upu la fa pe ngo bala au mo di mau ai sa ye ngi ka upa pe e bala au ngo fa di liu la ia mi se la mai tulanga ia e pe ona ia tulanga mau lunga ia tangal wa e pe o se si ku nga lo kilo makuri makai ma ile o la ko nge wala nga o lunga tulanga mau lunga o ngo pasi ya ku dalo ku meka ku la fo mar ku la fo voi e de masa ku la fo ku fa sa mo asia mali ku la fo ngo ile pa o ka su fa va ya so fa pa langi o ma ku la fo ia ngo ka pang nga ke me o mai fo ngo ka fa so le se pe o le la su ile nga mai fo fa va le halu lo ka ku fa ka la ku la fo ile nga na pertan ai pe o si ku la nga fa ngo e ka kau i rank ia mo la lo mai pe o constables kopro ya sekolah fa ngo o le fa di liwer sa kingi ia mo mau a top rank ia mtanga pero si yo ka so sa ye klem ta upule aset o le winga tonu le na leute avantua mai o mo fa mau ni ngol vanga le ai na ono manatu lava o le afa lau tele le so tai au se fina ngalo le sunga le malo ya lio ai a fai o le fa mau ni nga atonu o le ala le kulanga o le fa li upu la vaia o le fa li upu la vaia e mo le tangata e mo o mia ona e vai le ngi disi ka ko alu i mesa sa tato alu ata to i mesa sa o ye le fa pia mo le kanga ka e vai le ngi disi wa e ke manga o e fa li uwe ai to watu tato i le komesinga o leo ma le sui komesinga o le isi va e ngala ya la yo no fa no u ia o le uko fa fongi fo kon kala ker sui komesinga le sunga pali i Mona Lisa ai le ngata ilea o ia o le lo ia la lo ia o se lo ia foi la e ka kaunga ele ka kau longo winga la o le fainga nge yo me la ka ko ar fisiri la lo ma fo fa o langa sikai dia la le la fainga i case uma o le sikai dia le la fainga i case uma lava o le avaku o le sa kingi e lalo mai le ranking e vaku e fa ali upu mo la tau ar fisiri nga fa fenga ma wengi ka nga ka ya ngaruenga wa o ke fisiri ngia ke le a un vai ngana eyo ele ka kausa le ka kausi komesinga sa le ka kausi sui komesinga e o ya pali efo o la to uma nge o ngoa nge le ai filo ke le lunga i maka upu ia la lunga temile a le o ai fa ali we le si fa ka ia si sa kingi ngonga fa ali wa a la ofisili la lunga o le ale tu ai nga tactics o le ale tu ai nga ai se a wo kupu ile ko nga me ile keisi eyo ile tu langa le o le mafu anga na le na pe tu ofisili lo tama fau a mau po le ale mafu anga wa ka lo fa pe ai le ngata la le ya o le sui komisinga o yo se lo ia longo ingo ko inga lo ia le la manga e fia fo ilangi kupe la ku walanga ele e ko kongi fo fa di diu o fela le wingo la utala o le wa ku ngai ko kongi ke kele wa ke roiling kama ko kongi la hu
a o le na o atu malato tusi le foi ka ke vai kuisi por kala me nga fa sa wai qualifications i lungo o sui komisinga o ka fa mai mafia fia i le api ma me uma fa penga a le lai ko kongi wala ngai le fa li fu e kongi le it has to be interpreted by a qualified interpreter kanga kala wa ia longa lai senge fa li liu ia ngong longo winga ko ya ruai lunga ma si ko kongi ai ku pe ai le fa lu nei tu ai nga me fa penei ole nganga na mauleta te tau ia me se o le sa ele matanga wenga leo ma tulanga fa pena Taya siata ona ole tulanga mata ua mawalunga kulanga mai okay no paula sa tribunal ya ka ilo ingisi fa masnonga fa loto i fala ntanga wenga nga kupu ai ka kire ya ka ye ku nga ye tribunal ntanga wenga wa ye nga lua e foi le esa kokori nga wenga foi fa masnonga le masanga nga foi kai fa masnonga monu fa ka ko ingo mori mau me fa penga nga ye la ya nga wenga fa penga nga fa loto i fale o wa ye ai le ia ngi lo ia fa pe mai fafo ele ia ngi se kuranga fa pe ngi lo ia mai fafo ai o ke kariko a fa pe ke a fa pe sa ola kala le o fa mas no nga por tribunal mo le tanga lo o ma fa nga sa se KC mai fafo o ma fa nga o ma se KC mai fafo o kuranga nga ia pe o me nga le ave kilo wai o fa kalanga vo ila ia nga ave le ila ko fa kalanga kuskusia le nga ave faila e kilo le KC lo winga e ka mai lai nga kusi ver fa Samoa ai fali liwe o ai ka ofisa sa fali liwe o fa tanga le statement le winga nga kala a fa yo se o faila a kone ave ile KC e ave faila nga o ka fali liwe fa palang e ka ave faila nga o fali liwe fa palang mai ava ku sia kirele ia ku kusa me ia kusi fa Samoa mar fali liwe nga fa pertan male umir kaimi le ka pega mai el famo mo le mo le van ka wa ready ngan tanga luanga le ya wa ke kupusa me fa pe ina ka kilo lembia se ku maura lo ngan tanga luanga le yes e fai mai o sa mo e kupunga ko le mele o le mo le fai kala mar vai maula le ai e kupu fo ya ku mo ki ngo wa ku ke si o bai so wa ko le maura ku langa ile malo man matanga luanga tu lo langa tanga le ngi ka fa di mo ke lor kai o le menga ngalinga le ia ilo longo nem ta upi mo mau o ngol ku langa le e fali liu ma mo mau sa fa yo tu langa na siata io e na tonu wa mo e sa o le lo finanga lo inga tonu le ale ta fa ya tu fa pe a sala de ka pisa me se fo ilungo tu langa of por le media ma tu langa pe le nga ele pe ele ya kamali ele longo mali ele tu inga finga yes wa ma fu lava ona fa peritania le tele au finga nei ma mori mau le anga o KC le mori for the sake of KC ia mana mala mai ma tulang fa pena ai ia te wa ia ilo loto fo ile i ka ngaka ia nga fa ali liu le nga oi foi mori mau ai fa ali liu sorry o le komesinga o le sui komesinga ma le si fo isi ngia ma kwasi ngia ke no longa ko lu ku lu a le ai fa ali liu ma now ele o fa ia tu fo isi sia me o tulanga a o le wa yele tato expectation foi leli o le makua o kanga ka ngei e la wa lunga i fa pe e mala mai a wa o fisidi la ai se a o mo o mi ai le fa per ka ngia le interpret ai se a o le kadi longo winga a ngangwele mangi ngoi ke si ka ko aru ai mesa longo winga a kadi mai le ingidis ele mala mai la ka ma ro le longo wingo ma fu anga le nga fu inga avi fo se fa ali liu enga ke ri fo ele ya kulanga fa mala mainga ola ula fesidi o sa ola le interpreting ngi ka nga ka kula fu ya ale la le me mali ele fa ko ngira kakala e fa fe nga ko ri fo ya kuloa e fa fe nga ko ri fo mele le sa o ma kwa confuse alo ka ma fo e fa fe nga ko ri fo ko mesinga ko mori mau ole maka upu e fai ia fai unga ole me mali na ile tribunal le te fatu mau e mana ia fo ile so fina ngalo i tala i fo e fa fe o nga ko ia li fo ko mori mau le ngai maka upu ai kusa ole me ko ngare sa e ka ole me fo ile e umanga sa we ke mori mau ngai ko le ko fakari kari mai o de kingi o e ke la wor fai unga wa fo imana tu mai
O le ua umanina saunua fa mai, po o le a lava le mea ka oko i e whai unga o le melea. E iai longa malo si anga ngake koe sui ai. A o le winga la lau tala. He's a witness. O le a afia. So to me la, out of a good mind, mas ka ngaka a good judgment. E ka kau a whailo la sa we moli mau. Sisi ilo mo nga lima mwhapea mai. E le ai maso umaro si anga muri ange o ke koe sui ai se whai unga. Why? Because I'm one of the witness. O aure si moli mau. Ai maka ukia le koe ngā mea le o kupu mai le kako kula fongo i Samoa. Ku se ke lifo e koe moli mau. E koe aru koe whai e koe whakarikari mai o asesere i unga wa e koe sui le unga. O le hare tau tonga o nei mea. O tau sao le mea le whaso tuai mau. Ia, wan peo tūlanga, peo siri ngā mao whaile wa ia le tunu o le mata upu lea. O le mea mua asia tae pia o iei se tala noa. Sa le kakauang kupu whamsinonga lea, o le tribunal. Sa le kakauang kupu le tribunal lea. Wankua oe le amakanga weo ni kau. Sa wha malolo le tū mau le sunga ia li o whaatau malama. Kasi arawa ia soe anga vai, ai sau o terminate le service. O le upu whasa mua ua wakuri. Wakuri maringa ruenga, longo winga ene koe whenga ruenga. Lea la, maka pae li o whatau malama ia se fina ngalo o langalo ia. Mau mai kusi. Mau mai kusi ma fofola mai keisi ia. Nisi o vaenga. E whaongo a fia ia. Ia na matanga ruenga reo reo. Kanga whapenge whao wau maka upu lea. Koe lele wa terminate le service al sunga li o whatau malama. Io nga maa ua e sauna ngari. Ia. O whangoa penge wa whawha ili o whatau malama se len kurusa palato le wheho ai ngei miskar kaibingi. Ai kulanga ka sia tai pe ona mau whaile le whafonga tapua ia le tunu i le maka upu lea. O re komisina e o ngal moriang. Sau komisina koe kue mori mau. I le kaimi roi longa mata upu nek. A o le foi koe haru komisina koe whakari mai o. I le kaimi e a foi. O le asa ka penga i se whai unga mon mata upu nek. O le whai ka penga hinga whai unga mata upu peni. E hoku le peno sa whai e koe ilo uma mori mau ngei sa whai. Ia manifesili. A le keisi polo ia o tu whafamsino e ru. O nga fuala ia o se whai unga ale i le roi longa renga whai. Ia ila ka kouka ko unga marka kilo ia mka upu ngea siat. E alofa ia li o whatau malama. E alofa le sunga le leo asas. Tu sai foi ban mata upu. O me mong ia. Ia. Se kako ka lia wala so sport pick wal masina nei. O le o kako kilo. Foi o le ko sa fa ia fionga le. Le komsina po le fionga ia au ile fai unga no ta upu. Ia kako ilo foi le unga sa. O kako ilo foi le unga sa. Ko sa no la masiusi. E ia ile maro si anga ki ko suia. Foi la maka upu le ile o fa ku le ga fai unga le. Le famas no nga pili. Fai mai le famas no nga o fai tu malo por the district court. Convict or withdraw without conviction. E fa le nga ina mo dia nga mo ba se fa maunga. Ko a pili lo official lawyer si. Ma fa mai lo le unga o le tausanga toilo. Le ai e fa maunga ko ngi sa upe ko wafi. Ko e va ko o fa nga no maro si anga no komsina. Maro si anga no komsina. Le nga mafai nga ko fa fa nga luenga. O le mori yanga le a fia ile le po le tulanga le no sa tinsini ele kaiminga. E ai lo so kanga i le merenga mali werka mai ki vai usu. E fai si o nga kuilo maka upu le a fia ile o patau malama. Le ala mo ko fa nga luenga yo o mai le so. Le mo ko fa nga luenga yo o mai le so. Aka kilo foi la ye. Fa pe ai ba se fina nga lo le peno. E li lifa i pe mai ele fa ma ni mo rianga o ri o patau malama. Le o sa unga mangi war komsi. Ia. E ai le maro anga ke ko li u ai le unga. Ia foi o se kulanga nga wo i fa to fala inga foi la fiona komsi na. Ia. Karo sia ia so sagi nga pa i o le tu. Inga ia maua se be ko file mu ele tunu. O lo kapo ia le tunu lo tele fai vale o mtanga no. Ma o mtanga nga foi le kai asiata. Ele kaunga wala lafo ia ile tunu le tele o leanga o no tulanga fatino ele o matanga lunga atu ai o le
E ui lava inga ko kele foi la po lo nga lu e mal fa maoni fa tino ino la tonga lu. Ai o le leo o le po o le fa inga le wa yai o pe a o la nga lu e si la to fa maoni ai pe o vai manua le o na tanga lu. O nga le o ngu mal fa maoni ma le fa maoni o le fa tino ino nga ngais. Ma le nga fa lo set. Ma lo va aftai lo fina ngalo wa o le tate fa soa mo foi le na vatule on de le va po inisio ta o tonga mai sio ta to tulu ai pe o le vaenga na wa na o le a fa lau tele lava ma o le a ma o lo loto foi le so ta o se fa ta tanoanga male to fa ya lio la ve fa tau malama ai ua mo le nei vaenga tate fa soa ile winga yo la tala ile nei a fa masinonga fa lo to fa le po le tribunal le ta lia nei a ku fo ia ku ia ia o te leilo ia ipo o se mea la ngata ta ule toi fa le liu o se leo mo leo o lo tu ina ia po le me ka nga vaku se si fa le liu e se mai u yo lea ia pe ana ta fa ia tu ua lusi e man inga lesi wala tala le na fai nei le amatanga a o le saure u ngor ngei fa masingonga fa lo toi fali o le upomongia ua ilo vea ua tala no ina ile ala wa lusi de inkalesi o kangaka kusa se vanga nga o se angelu sau sa mai le langi e fio ile loko o le komesinga ia ai me se foi po ai la to o le afa ia fai unga a wai pe yo siana fa tala malana sau no ngale na fai po le alava ia o ifo ka ke lo ai se orai e pe le maura ko vai oi le wi ngola tala e ko iki ha pe ele se fa ko fa la inga ko fa ala fionga ko missing a wai atia e sa ta tauna ta o fio file ko inga fa makalanga sa ta tauna io sa ta wana o fio fia manunga se ma ta o fiso no fina ngalo pe o lai kali sai pe fa nga mai le ka kali ai a wa la ngala o le o feo lo atula le fa lilo nga me wa sa si de pe o ka ka le sa si li ina ngungu e awanga ke fai mai nga kala po na sa unuanga e feo lo ile asa wale o kadi o langa ka ngori liu fa alo ko ifale fa ka inga ai le o ilo ile tunu ia to me e pe sili ko ile nga ngai lo le mela le pe wai ka fa aliati pe wai ta fa toto o le i fai le unga ai onga o le sa mala ko ka ngaka ma media le nga o le sa mala to le ngaru nga fa media ia mtulang fa pena ai pe fo ile le wotau ma fai react mai lungo emotions ia le la wango fo lo fai mai po le ale unga e fai e vaenga la a mai au ke suia o le ala e tu sa lava po tatia mai ele kula fongo ka kope lau ma to swinga to pe lau bien ngai o le police act o le ku o ka ko pe nga sa ngo ma o le ku o ka ko o le au mamala io o le ku o ka ko o le au mamala e ku ikele lo o e mai se so pi te fa ai tu fo nga le nga ile tunu ia na o lo ta lo fala i tu langa fo i lo ia ai u le o le a mo se si fa lau te le ngol meta upula o le ata ia so no mai mau foi ta pau ana si vai ngau te fia pa e manu o le te sau no le vai nga tonu wale o ke au mai ale sau no anga se tasi foi ta mali longa ile mtanga wenga leo sa avea ma come sinna o le mtanga wenga leo ia fatulo po ta o so se ta mali fai langi fo longa pla fionga ya lilo maiava fo tayo ia pero wenga le mai kau nga ka mari o langa me mai kau dia arwa kwaru da lor sela kilo api le mori ile api ke le nga le mori ai ka kilo ma kero no ala o le teke ko inga mori anga ngai ma le avenga ka upu ngai mo famsno kero ma fai le mako fo lengi le skaya wa kulor ko inga fai lang sa no nga fa pitore in takat sole asia ka le o ken yanga o mako eo or ko inga le okay ya ese foi de kulai mai kala le ko inga nga fa ya mako asia fai o le fai nga le o lo fai nga wenga o lo fa mo le lokal sela mai aku sela mai ku sela mo dia o nga o lo ba fo lo wika e lo o se no o le leo e au fia uma yai o kala uma le lalo langi fa yai fa aleanga o mea uma ngai ma fa le leo ka mai nga mai agora fa mo e mai e lokal sela nga uma yo lo wika ba ko kai fa mo si o kisimisi
Luanga nata mari. Awange I ulo wika fa leo ile fa pe o le mai ka ku sela. O le akoanga lo susu. Ale ai o le akoanga lo susu. E ave fa le kai fam sino munu. Ai mai ki simis. Ya, o lo luma nga e kongon kanga ruenga le lor kai me ke ai. Ya pe se ko fa popo le ai mana tua isi nata mari kom sina ave sa ave kom sina. Ya lilo mai ava fouta yo. Pala nga fa lo. Ma lo fa tai mau wa langa o le te manino le le tu langa le. E sa o le leila usau noanga. Sa o le leila usau noanga. Ku sa o le mele o te va ai tu ai. E tu lo wa ele tae ale matanga ruenga lau tele ai ale au fa api o pa. Kamba fo ia o matua fa o ngā lava le malo si anga o le toninga. E apiu sai fainga fa avae ma fainga sa o ala mamionga tau aloa. E te tau lenga o lo wala awinga e mese so sesi puipuia ma tau sia le tula fono ma fa mamalu. E ile me tau o lo duty of care. Iwe. E ai le tūlanga o lo tiute mo le vaia le lei. Mo le saunga le mu. Iwe. O tangata ma tūlanga uma. Ai aka vaia ku ia le kūlanga. Mana ia le vaenga le wa mai au te ilo le ia le fionga le mai ava. Ia fou tai o alo stasi fo i o komisina u failangile le folonga. E moni e lau sau noanga. E pei o le mea le wa kupur kaimingi. E pei e kau vavafo i le leo ia ngisi. Tu lo a malo malo lau tele. A sirafia o e kere o afia. E le o e le fato e lau tala. Ai pe o le mea le wa i kaimingi. Pei wa fao ngā le ka ur ka ngofi. A ver ka anka e loka. Pe ka ofia. Pei o solako ai le ngā. Pe o solato matau tia le na. Ai o se vainga ese le ngei kausanga le ngei paia inga talu na tu lai mai e si fainga malo wa ye le taimile nei. O se vainga maka ukia le ngei. Le kele o le meo le faila e avaku e leo i kai whamasingonga. Maka ako e whamasingonga i kai moanga sau sau. O le paia inga mua le ngei. E tate le tio la leanga e whatu waila te tala. E fainga ka ke le ia nga kako vase ina le tūlanga o le whamaoni i. Leanga o ka ngaka uma leanga lulu i laro administration ngi o ka ngaka ngao mai lesi administration. Ngao mai foi lesi whainga malo. Ai o le winga e whaila utala nei. Ngo umai kaua mai lava ea una ua whato a whauru whale whainga malo o le kele o keise se ave leo i kai muringu. E uma e afa mai ua whaalea o ngā ina. Ua tongi fafo le whamasingonga. Vaku rea mea mai ua whaalea o ngā inga ua kongi i fafo. To me, a whai o oe se leo i anga re whailara nganga e kapenganga. A e kongi whapenga i fafo. What a shame. O lou whaia ina le nā. Ele o sou mangu malo, lea la wa sau ngoa sau ngoa sa sunga e mau, le vantau tua le tangaruenga. Ele o sou ai le kaloka o kangaka. A o lou ai. Bole ave karoka le sela ma amai ave kat a o lou ai le lei a faite nau lo e sue ma loka sa o le mo tangata criminal ia e ka penga le lei le faila nga ave la ia e fai kai ia e mangu ma lo re keislenga io ar mele ia ngar kala o kan ka fa mo moe lu su fai ku lape o vakfo aya ava tuitai ai saure kala fa mai o kongi fa o le lava ta penanga po mo mau leo ia o le mea ngā le kupungi. O le ata me I mai lisi vaenga lea lausunga mau. O le wawhai akua li iwa wha mai kausanga ua. Ua pēna ia lea o ngā sangato Iosefu. Ia matulanga o taalonga. Laka pi. Ioe. Ia o tele whai tau le lei unga male sa taoto iai. Ia le tūlanga o whanotanga pule a o ngā malava. A ole asi nei o tonga mai siu tātou watu. O ia watu foi lewa noa nei mau nisi o nei vaenga o meo o tupu whamoromore. Aftai a siata mo lewa noa. Ia o se tasi nā vaenga o lola vei nei tala tu whatasi foi mai Samoa nei. Pe ona ile whatau sanga lea ua. Usa ua whate. Ua pēna i lea o ngā sangata Iosefo. Mai ka alonga laka pi. Ia o ngā lava i le ka alonga lea ngā whai pore lua. Tolu basu taluai. Le suanga champini nga fai pe yo nga le fa vai mai ai le foi le fai unga le a ila to foi por committee o fai ona tu fatasia nei por plan o le nga fa no a set
ia ele o kamai ki uma sanga tayo se fosa awai de fa boy ai o leo ka mia I lalo markulanga de ka lengia o iska mai ki a misi mai apia o nga ala mo wala bangol polo kapi io mo wala bangol malanga tunu mama sa ili se manuia mo ai ia o lela wa fale kongo I markulanga o le olanga la kapi o iska mai ki mai sanga ka ko aulo o lo fili mo se mo le tawa ina o le tanga vai o tato malo I falanga mai le foi talo o kuranga la lewa ia ia a faka usanga pasenga iva sfuru su kasi sulua bo umaya inga usanga lua kwalia naina kene la kapi e umalo o langa o ngai kene la kapi o kuranga la le la kilo ia o le ale fa o me ese mai o kamai ki a o alo mafana ai mai se lava fana wa onga o lo fia ka le ngino la kapi langar ka longa lo la kapi o ka le a fa pela ke wa wi fota sang fo abo ko kene kamai ki wa me ese wo ya onga mai ya onga o lo le fa atino e tulanga la kapi yo kulanga nga yo mai e luai ko sa kai ka fam kalanga o se kulanga le fa ngole o fa salanga le inga ia ngofo ka isia o inga ia ngofo ka isia o ngolo fa mo ko inga winga ngai ma mi o le ka pulea ai ma se fo yo se ko lalo mo le makamaka o le mele ye e ala ka vesi skalo o le makamaka yo e ala ka vesi skalo nga sia tamal fa fonga le tunu o le makamaka ma lia la ko kwa I vala I ka longa la fai mare mala fonga ye la fo ku yo wa makua I le kusale I le fang le ngayo inga la fai mai pongol malai mala fonga ye la fo ku ye pena ku langa nga le la wa mafua inga felo ko ai fina ngalo ona yalo mafana ulo ka ma mafua I don't vesi ya le la wo o ya na ya sia fo ya onga o sia kolisi mo lunga sa mo nei ile ku langa le faka usanga le fa malo lo mai I le ko au wai ka longa kapi ia wa fale kongo I markulanga o le lubanga yo iska mai kia o ka longa la kapi a seta ni se tala ia le fa peona tu fa si sa mo nei ia le fa ilo men kanga ngo malo malo le wa mo wa siko okasio la wori ko ruo ho ia mala le ni tia ho ia le curioso fa lo ma ave pusa kupe le wa mo wa le siko okasi ma o le nga makua I fia ka sa paia le fa ilo le la sokinga I kwai kang mala e le la wa fa ilo la sokinga I kang malala e ka lia ile kai me kula e no fa msno ya o se kulanga le va inga o nga sasi la sila ile mamalo la tunu ia male la lo langi a ko I ge winga fai e ko nga kupulanga fa pe ya le nga fa sai o le la wa mo marko rua le ma la wo fai nga nga tanga le mo dianga mutu na tu I tan malala ta fia no fa ta fia o ka la ye ka fia nga ka fia o nga ka mai ki fa pe e a fo nge ko nga yo nga fa pe ale mele ole fa ko singa ka fa yo pu nga le fa la me lo ka nga ka o ya we ka fiola ole la ka le lua fe ka la se le ki le sa fia o si fa lo le I nga o nga la ke le se le yo ya marka ko kala muri ka ko kala ngoi e fon ka nga longa lima ole ato sa mo I malo e lua pe na ia Amerika sa mo nei po sa mo tu totas ya le fa se la we ka ho nga le sia ka le voinga mo sa mala mai le laiku ya le wa uma fa ilo se fina ngalo le o tama tai pale mia male usunga fono ma wa ta sola to fina ngalo ma Amerika mo ole a fa karango inga ka peneta mai o se kulang o tulanga I fasela o ekane e haru mo fa karango inga mo pisingisi kuma ok yo ma sa mo di mai le fa fetai le ar ko vana Amerika mo ya sa mo nei ya ka ko sa bongi o ngor kulanga I le sosang o ka ko le sa pala ya le mita Amerika sam ya fa pe makalonga nga yo le la ko bloke ki le ar fasela o ekane kongongi fa ile la fu manu palangi yo o ma ko ga mangu palangi ko ye o le povi o le mamoi ya po a ubo isi me manga fasela o ekane ke le famu la vai ma le sima uma ke le sa pala ina ko ya ma o le foi wa fakulanga mai ka ko bisa foi le pikuaso maya o ke topa lu o ko ya ma ke lu o fa varu se la ka malanga sa va pe malanga ile visa le a fikuaso ui lava nga ia ngai fa le kongu la makanga lava le ngai la ko so la o fikuaso ye le ya se wingo nga me se vai le manga yo le fikuaso ka ke ngofo ngai ka ka fa ka kuila e mo ka le lava foi va ai fo ro ngai yo ka kuila ka fa ka wa a or kulanga le mo ngai ka fa pisingisi
mo ngai fono fa le malo matanga luenga le malo ar fiku aso an waku ko sa o fa la lave na ainga a le waku le fiku aso la ku sola yo ya o pe ya ku kuila se mo ke le hoile le pe on usina ke le e ora e ke sola ngai mo nga ngai la ya o ku langa la nga siata le wo ka penga foile ele official lo ya sili a mi Samoa se pepa faatanga ina ia aua nei to tulai mai fa le tonu pe ona yai na matanga ole orkako visa le o orkako pe mika le fikwaso le pe nga afia ia le fiong hoi le fai pule ia manisi fo isa malanga le la ka penga do official lo ya sili pepa le e ke wa kwala ala wa ye pepa le ole ile lava le mane ni persona a mi Samoa ya e ke le se me ko pole Bangkuan me nga afia isi fai pule. O whakwa maka ngar ka kope mi kare. Ewe. O le nga ka penga ku ngai. Ai ready for pepa yo official lawyer sin. Le nga le ka penga nga ya fai ku me fa penga. Ya. Asiata te ole society na o mavaya. Mo modia le nga fa sai foi. Inai company samone sama fai foi ona. Mo wai sa fa mama avena. Yo. Nai pa u sama penfa solo time ora sautina nai la e mo nai tina o fonga tau mafa eo soli au ke fa fe kai la fo o ba ai ia sia kai mo mo le nga le pia so eo fa pea uia o ke ro wi kai ka le pia ba o son o le ka ka o nga e ka ka la sa o ka e ai ka ka o nga ka ma fa ba le pia la satina a vai ko ka o mala ko be se nga fa eo ko ka o mala ko fa di lo nga fa ngai ngai la ko kai ko o le mela le mo ma fa fa pea pe si le nga fai fa pe me ka me vese ngi sa idingo na me pongu ile mta upule ska bo o tu au ska mai kia o tu si le nga mai o maka ya afia maka upungi maka o la ko sofa maka upungi mai feska ko parking o pia eu sei fa o nga e no pe ke ya ka sa be wa le no ka vai ho ile si ul po le nga le wa sia so me ka soli wa vai de o nga o le pia le wa ro wa ko ka wa nga eu por kulanga gas jata ai la siata manelo makua ke la pe fai ka pusi ka ile fa tu sel malo le lai o la ku kai se va o la ka pega sia ku ka pure kasi ya e le lo makua ngalwa ka ku foi le fa pe pora me ko ya lo makua ku asilo makua po se le va se fu ka usanga so ma ku lai ka fa ku sia la ke la fai ka la pusi se am ka pura ka ma ri fo la si kenga la observe ai ole il farkusi ele o se palangi ele o se Samoa la ka fe lo la inglisi anga we for or kengere fa si lo makua may I help you fa mai lo makua yes I'm looking for a book fa lo masikengera or what book do you know the name of the book please fa mai lo makua you know the Facebook I'm looking for a Facebook son o kuma no lunga fa lo makua fa tina ele mo se kusi fa pera I ba ba ku kusi kenge le ma fa po le ala kusi fa me se bo le ko va aya asia ka ole anga la ke fongi fa ku bai fa ka mai ke fa ka lo me alo fa nga ole satina fa ka se ke fongi ma wa kusi ngai ko mo Facebook oi pero tu la na sia ta ngai kala ko me se ta tu no isa mo nei tu la le tau lo le foi fa ki mu ya ma se kula le ma lu e foi la tasi ma la fa lo ai vilanga e kango create se page si lo makua e ma ya malo fa tai ole vaenga ile unga le tulanga wa ia le onga sanga tu Yosefo ia o se unga fa no o e fa ia tu sa ala utala le la usunga ma ele alofo to me ele o kali le o fa fika out ele fa pe fo itate fisilingi ale fa to fa la inga wo te lo sa fa tali le o li unga le o fono tanga pule a onga uma kulisi o Samoa le ala wa o fanga te longa o se o le unga le wata o to ai ya te ele o maware fo le mai so se mai ya e ka kaunga maua le longa fo wa ale maware fo e koe kupu foi mo koe kupu foi ia te aula o le ben ma fa sa fa pe o a onga mo se kausanga umia fa tausanga ele o kali le o fa mo fa fika udi le wa pe an o fa ya tu ila fa so mo
o le fesili ai se anga ave le fai no ka mai ki e fai le malai St Joseph kuloa ai se ana ave a fai o le talifa pe mai le anga e paulo le malai sa ma faina e kele malai e to tonu vo ina e matulanga fa pena ia ke foi o le pia pa ka sa tauna ave ia awa e sili le pui pui ngai lor kau ko fikia ala ko fikire o kau fai ngai ale ia te au e sa o ai le au lo vale tele tununga ma di le anga o le la e a ulu ka fenga ai se le fukia vai singango e a ka mai ki o le first 15 or kau sanga ngai le o kupu ai mea ai se le fukia mai ai se ai a fia i fua le i fai misa le la a fia foanga le i fai misa mai ole e sa tau fo ina talia mai se report i wa tele lo ye po li pokia malo po o ai tonu ila tou sa afia nei vai nga langa o ke fai ele kuku fo ile ave vesi mare vesi nga vesi e taimi o mato o pesenga o te mana tua le fusu anga ke le a pesenga msencho nga fai malai fo ile loko pa ta alonga fo ia ta alonga le malai fo ile malisi le nga loko pa ele o ukala i sencho a le na mai fai le ta alonga pe ia se fai no e o le son le na fai ile le ta alonga o le meo mo kupu a mau atu fa fonga mele tu ya matua nga onga la vea wa yeri ka mai kiki a pese nga la vea ile pu e vo ile le pu wa teko ia te mi a ma tu au te mana tu ta alo le ya ka malo lo lui a pese nga o le kama sawa le Ron Fanua Tanu o le la vea nga o ka kongo nga la vea o Ron na la vea na fu ai lo e fe ono fa pe foi le vevesi ka momo e mai sento le la tau pito ta momo e tu fo ia ma kuala o le fe tau i kongur malai e afala lau savari mai kai e kau pesenga afala savari aku yuka e kau i sento ku so le wo fe tau ia ngai e maka o kia le na matua wa tu u ma leo fo ile tai au na so ile songa fu wa o le sfarile le na fe tano nga ku uma aku leo ka vai fo ngai kama ma ku fo ie na ile whakalangoanga interviewinga ma do walanga i takatanga ave le whare mai na whelele i kingi whangu wan ofa i atu nei mea aile isa waise vaenga whapea e whaasa i more fiang kausanga mtulanga whapena aia te auia wa too much kele lea tu inga whaiunga ua whaataunuina ai tātou te le playminga la le whanau kau ke playminga e whaia kongu la tau faya fuanga ia pe ai se au ave ai fuai oi tulo ile malai sanga to Joseph ai sa tau na ave le fai no fai sisi malai ese mai awa anga fai sisi malai ese mai ia o ke langonga mo amengi ele mawarunga tele fa pe tulo wale ngana le fe or ko ke le au supporters mangisi fo inga ngauso fa amonge o solo la tau malo vale le aso iyo anga ave fai kai le paka anga ave fai sisi malai ele fa pe fo iyo ele fa apele tulanga na o ia ai e taltia ia ono la ua mai au na faile le fofuanga male tulanga fa pena ia o te leilo fo nei fai unga fa pepe ma fai ona to ta oto ni tulanga ni apili ma me fa pena ai na ona fa so atu ia kia uia ele o kali le o fa fikaudi iyo o kali o fa fikaudi o le fai o se fofuanga le ai mai se fo ia ila to o le fa e lau fa di ia ka longa ia e hora maka makulanga fa pena ia ai o le si vaenga le na sa no nei mau o le la o mau le skas o le au ninja le sa philosophy ko ngor farolo mana tu mai fo ia fa tu tal e uia o le wa mai lunga news matulanga fa pena ai u va ai ku lava uia ia le tulanga il fatinonga o le fufuanga so e nganga pe ko ki o le kari ko ngoi ia mau ia aranga la wa va tu la fon o leo mai ale awari iyo mai afe punga nganga fe punga ma si ile masingi ko fe punga i fafo ai le mangi wire masingi ho ile no inga tangia mai fo or masingi ele ola e wala ngai ka unga se ingi wire makulanga fa penga ma o ma ya a ola fa fesiti o tau mo se tala wa mo to recover le tupi kai ke le ngi kupi fa ko kai ke le ngi kupi pe aka fua ko ile ele ai manka ka fa kau na fa pena ile na o di pesi lo le uli ai ona se kupe lua fe na tono le o me sin o to mo wana na tupi Ioi, whaftaia siata pe o tūranga na wa ka ko vai i whare o loa ia por pisinisi fo
ia pe ia falo lo voi ia so ia a wai fo mai ngere kele mana ko e mo meu supermarket a falo lo voi le ke la kwa e ar ko kong o ngai o lo e ku ila ko fa ka o ngai o lo e ku ila kanga io ar kaimingi o le sa e ko e mo wangi mai falo lo pa pela o ba ko nga re mai fa le falo la pela o le falo lo le nga ba e ku falo lo pe falo ia so e ke ku ko ai fa fo ma fa la fa ka ia ai alu fa ka o lo e au mai la o lo le ke ma ai I lau wa ia ku ia ile ngai oi ngala wori ia. Ia war ku langa le se lengi le fa mai la kai le lua afi. Ia e fa pe nga fisiri le ma fa fa. Pa wale me ke wa ku ia mar ka wal masingi le lope afe ka la masingi ku e male afe le. Le linga ka wa fa pe nga fisiri le tu no asia. A fa ia afe lo se lau ka wal masingi ia ma se var se lau ole. Ole a foi ngai ole ka ole cash le sai ko. I lo po nga le ka le fa vai mai le lua afi. Io awa o fam kalanga ngai asia tele potia tu stala e pe o fam kalanga ia o lo mai le matanga luenga o leo ngai ke wa faile le a foi le tangi a le anga falolo pela i wa visi ngem tanga luenga e fia se lengi o lo o alu le pusa ku pere ma ia ka lo mar fa ka o lo ia ku ilu ma lo fa mo le fa pe ko ia ko leo ku pere ai alu so suenga le mengi ai fai mo ri ma ka mai kingi ai fa o li mo ai wa ko lua e ko lua ka mai fai ka o mangal maka upungi ka kala ngoi fu sa ta fala fai ka o mangal maka upungi ai loi fonga fa pe mai ka mai ki nga o le lima se lau pe fiku se lau ngai le afe se ku pe ngai ko kong o ingala e fa o e mal mo dia ngai fa sa ngai dia inga le o ngal fa lo awa o le me mo ya ka ko va ri son nga kula fongo e maku ya le se va ai e kuranga voi le I winga ia wo fai ai pio me nga ko a benefici kanga kai o kang o kanga kai o kang se ka fai fo langa ye mata upu asia tang o fai nga o malu ele par ke na lo kai nga o malu prosecution an tanga mali va kura ai fam sino tu ai ia I kaya yo kala ngo so lo o walu ala ile sima ka upu nga le vala au nga mole nga o inga fo yo o kanga fai nga wenga o nga oi o loa a company la le ka o company de o matemi la ia la kule le fam kalanga ale kampangi o nga ia u fakasingo la kolo e ongo se fulu wa fer ka wa fa yo la kolo le ko kongo le lodi le nga oi io ai on bela le nga o le ave lodi o le kusi o lo maka mai ke ko lu le pa e ko fa ka maka ye le nga o le lodi o fam kalanga la ko fa le nga ilo ko fam sidonga e fela ka ile le o lo ye kala ngo ba ko fa le mai ko wi folo ka wa fai sorry ele a ko se lu se fu wa fe usa ka ser faro lo o ka le nga ave ele a ko se lu su wa e ke lo é certo masala cooper ko falha ai fa fala se fa sala nga fa puipu o nga or kulanga wa ka ngo fil kampangi o nga lo ku u lunga se kulanga vo ile le pie ka ula malama ele fa pe fa ya ko ami ka au ka so kula fongo ai o le fa mau ka pa ka ko wo le vai nga sa ile fa mau ngi tanga lo ngalo ka un me mo awal me mo ya ka luango ka ola ka ika ya mo ka vai ka mai fa lo ya ele ya se ke sa ngi fa lo wa u se afe ka la das ia pe ola kala nga si va nga wa ku e marka o le masingi le masingi le ku e kon kupe ya fa fo ile nga ile ola pa ye no ngo por me nga wo o le lu afe ka u ngi me o kala fia wa mo wala wa ia ele o se le songa le songa le fa ila wa ele o se le songa le ku langa le fa ila wa ia le va ai stu pula tala bu wa le lo pe le ka ko va ya ko fusi mai maka pe ka ko va uri sika mi wo o parpala mai fo ringa mo sei tu lo mo ki kaka mo ulo ai oi fai os fai nga vape ia pe tu langa le asiata malo fa taia mau o le winga na le na fa tu lo tala langa no fa yatu sa o fa tu ai lungo la por kala mele video le na ile o mai le wadi inga ile mo king yo le la le ai mangisi aka ke vai ku nga pe wa le ai manisi o fa yani fa tau ia o te o mata o fu pa le taimi tonu ai nga fe punga ai ko kongu kasi ale mi le mele ye mane tofo o me fo na le no fa ya tua o ke lo le wodi io o kanga ka ma sangi ngo fa ka o la ke lo le mele ye masing ai va ngele ke ile video le nga ma ya fe punga sa o ma o le picor nga le se me masing ko e fe punga e fa fo ko yo
E le ai ma se taupunga mai ko kongu kau kilo po re ku ka makau po re ku nga vale ye masingi. A ore si foi la vaenga le na pe e toi titia pe foi le tau le kiria e tau le be ka kau akai tu lo wa it's not funny a le winga la utala. Or kulanga foi le ole masingi rongo winga la tangia mai ele ora masingi wa o mai ale ori ia. Si ia ko masingi. A vai le video se umo se ko vai tu poto mo wala le video. Si ia ko masingi re mangi wa ya masingi o kau pe upe. Ya, o winga la na le no ta fa ya tu la tal. Ya tai lo yai ai paule me fa fe tai wa maua la le maula. Ia wa la ngai e foi le to inga ta foi le play mai le to inga me foi le le ya so enga foi a leo. Ya la ta to va ia foi le unga le foi ya mai ya tau foi bota tau foi na maua mai ma le wa fai la maua le skas. E ko kiki ala. Aseta. Ya. Aseta le wa maua. O le wa maua la wari. Ya vai la le mai. La tato la si tato talia la. Ia po fe endi ile akala wari ia to lua. Ia e tūlanga fo i o le mea ua tūlei mai. O le tūlanga walau walunga mai fo i tala o le atua Samoa me se a fo i o nai e ka ia wa walau manu ia mai fo i me se o tala mai i Amerika Samoa ia o le fo i na whaarongolongo atu i tala na au mai ele fionga ia utanga vai tipi utanga vai ia o le fo i sa ia atoe au mai ai tūlanga o le se tala noanga le atua Samoa. Ai le vaenga o le ka wharongonongo ko ri isi o karafounga au mai. Fa pe mai. Ele ai ali ingi povi po ari au mai i kusel kulanga le pina o manu fo i fafingi. Ia avatu fo ile le se fo ko inga skaili nga ka mo singa u ni na o to nga o ko wharongonongo kwa fo i fa pe mai ele o po fera le la sa wo povi po ai fa ia ka mai ina ia mawai tatu ia manu ia mau. Ya aseta or kulanga nga le olo ia Samonik. Oi. O nga boko kele la fai la fuman. Ya. Wo el ma fa o min staba mtanga luenga. Ma ma fai for vale le wais ka ko po be vale. Oi. Ar kele o ka ko manu palangi e mai Australia e mai de val na mai le mai vala lo mani sila. Oi. Ar kulanga la nga. Ele o ma fai nga au mai ngi po ka kala ngoi u po fai ngofinga ma mla le tunu. E au mai ngā mō meo ta anoa. Ngā mai la ia, whao ngā povi po ai ngai Samoa. E whao ngā la i le, awale, ia le, kūranga le whakele inga i o whaingu mena. Longo winga. A whai a lua se furu kako mangu, kako man whawhine ia au mai, po ta anoa ia mai Australia po New Zealand. Ia, ngā mai ngai, ia, wan mea ngane masagi ku whalo i kua la whai whakwanga. Ia la e bakwala wa yai mo me manu palangi da po po i tua i pala foi la fuman. Ia la e fa ku puinga. E ola mai la po. Ele se povia Samoa, ele se povia Australia. Ai afa. Kusa i volan me ka o povia fkas. Certo. Io. Wa foi no sa o povia mai fa fo sa mo fo ele povia le ngo fo ngai sam. Ele la fa fe kai o le la i ka ko povia fkas ngai. So le fa fe kai ai ngai foi me o ka ko lo ai so ele ai e kala kalanga fo ngai me ko e ku kusa le soifuanga le o lai ka ku ka soifua mar soifuanga lo fa pe fonga o nga ki nga e mai ngai me ola fo i palanga fa lo seta e maka ukia foi kula ngai ka ko i tatou povi a fakasi matuna ia ai o te vai atu ngai fa ale o pe fa ale o ai ia le tai o le tua ngai mani se foi ia ai ole ale fa inga o ke loa ole api ko silinga la ko fie kausa samir kamale o povi a fakasi io e mi se foi la le mitor kamale ia wa tu fata singa ole manu Samoa manu palangi ia va vai la manga ia mangu Samoa mangu palangi mawai do mangu afkas ia asiata o kaya ipe isi vai ngasia le fo wa esenga nga kalango inga le ato sam o mea e ke e ali ku ngai ia ai mai se la varte e ke e la ia ila ka ika kilo foi le waka wa le kelo lo ko ranga o ka muri mo me ofenga fa por kiki ma me le va tai e aka kia mai ila uia va ai wa ai la kilo e le se ngai le wingo le me ka o fa le anga oi
e le o se ngai ale o le malo o le me ko ngale ka o le fa le anga o ngal malo ma ko foi langa le sa ngor ka o le ko ngai e le se ngai ngai mar ko vanga le amerika samu e o e se ngai ngai ma ples kenga le amerika ia le ala le ku lai mar fa nga malo ni la o kala mong ya o le vanga fa kala ngonga ngai asia a o le fa ko a ba ai kingo ngai o le ku ile mongi mar fa maongi fa kingo kala ngonga ngi na le wo kingo mai le wo kingo mai o le fa sala lawele o yo le o me uma lo tala noi e wa maka kingo mai io e foi la onga ia ngisi fo yo o le atunu le wo malanga ia me sa mo la ka mai e nga ru e kai pe a foi ngo fa mai kai mi foi kan a o le kua ia le i kai o le kua ngai la koma ke le o se ngai le me le ka o fa le anga o fa nga malo le vo e se nga malanga ta o le atunu ia wa le fa sa mala mai fa se la o ka le kokongi fa mai wa ka ka ia fa le no i foi e a foi ngai e fai se la ko fuare mele o le la ave le malo ia a fa pe kula i mane mele la ko vai kai la ngai le ka wengi la ko mafofo nga mama wala ko mafofo i mengi a wa le kele fo yo o ngai povi fo nga la o mai ku nga ma ia kele nga fai la ko papo a yo ke ya le malo le ku la ken ia le la kula i mai fa nga malo le bo ko fa sorta ma ai ngai ia me rika samo ia fa pena fo ia me rika samo se tu nunde ai me se kulanga fa ko anga o kulanga fa nga faiba ia markele ngai ka ko lo nga si samone le won fa nga ave amerik samo per kulanga le asiata malo fa tai na ma wan to sina malo longa pu le io e ma ve alta to malo longa fo isi tatu fa e mo tu fa tai tatu company long long sua a foi mai fa wa ia le ma fa soa ina ni si fo o mta upo fia tala noina ia fa so fo si fina ngalo sunga ya ma wa lai sa mo ia pa ma tatu fa salong va business The Margate Town Center, the heart of South. Patile o toi valu minuti o na afale o le itula e ono ia afale ono ia ona seu fo ile yuta lo tatou va ale nei va o la fiafi ia il proclame fo ile tau te ia ia ma le sunga ia mau ia fa noi mai fo ile mau so ia tui vasa
o ngā ua pisi lava ka mālo I langa maliu ai mesi o lava to atau whai se catch up mo na sauti na. Ai lau sunga mau. O a mai le tūlanga I tāpena ngā fo I male ma au o le atunu uolo tutu uli mātu ma out of atu fo I awa I le tāpena ngā initial cases I mese fo le case la walunga le ta auto mai nei le ngata o sunga Samuel mo sion to lua ya o le wa fie fo I le tasi o fai pule ya mese o le sunga le malo me tasi fo yo to fine to no si tatu tunu wa mai se tatu update. Sei vai lupe atu lava o vai lupe atu lava mau o vai lupe atu lava lango lupe vai atu to tele isi la fe me le o elo kilia mai o vai lupe atu lava o le sei fa mo le mole to seti vale la tu sound o le ala vai manino mai ja o langa lupe vai atu to tele ila to le ko meni mai lungo le tato wa YouTube va mo le mole lava misa se ko sia kiange ia se I toi sau no mai ala sunga maulanga pe ia ele na wa ele I le mai le o le amatanga ia se toi sau no mai la vai lau tapena ngai Samoa ia Wai pe o tūlanga le o tatara noa I mai whai o ta pokalame siata o tūlanga le I whamsnoa e pe o loma nei I le aso luas fulo le masina nei o me ma tūlanga I le afo nei I le fsosone le atunu e pe o na ye tūlanga I lo ia matapena ino nei whamoe o le mea moni a siata o o isa whamamlamanga le sunga ia o whatamlama I le aso atai au o le makua I lango le atunu o ke I loa la kungu a kwa le o se meo le iwa se furu 5% le mawhainga lango inga whamoe mori o atunu mamao o Samoa nei ai ngata foi lea o taro sanga aka ko ai I lungo o kuskusinga upenka whailang e foi le ka ke vai akua I fati nonga po tu singa la tunu o lo ka kalo mo ngi fa mo inga ia tau se tau unga le o le aso se furu fitu la le masina nei le o lo tali ai se fai unga ale tribunal por famsino fa lo toi fale le sa a fiere sunga ni o fata malama ma tamaita I le o tai du a le aso lu se furu la le masina nei e vala awa I lo famsino le I lumo o le famsino fai tu malo por famsino so na tu la fono munu le mta upu le lo afia ile sunga ya Samuelu ma se onto lo ya si vai de o mai le so lo ta afia pe mai ngale leo ia o le fionga le fai pule ya fe pule ai fai bata soa o le to fali o fata malam ia mar to fine ya Lisa Smith o le ta upu le o la vala awai lo mo le ilo ilonga fo nei ya famsino o la ai mai o tulanga mo palo ai ile tūlanga o le mea monia ia siata le tunu ua tūlai mai e lango sa iringo la mioto. Nga whaapea la ua lango ku sa iringo la mioto mo mai si e le fia mioto o mai e ku mai kau au fongo ua levang file mula ku o le mele iai e maka u kia re feke nga ire iai kaimingi e va aia kua ua koe ka ua e la kou o nea lava fai ia lesi uru po olea le ma se kuskusi mai kia le ma se ngova ku le kuskusi mai kia okay ya bole ko kusi mai ma la ke ka la ke lo ka la ke fa ka la wala kuskusi aya wa fiwa kuskusi mai
vai a kwala mau ai foi na ko meyer ko nginga o leo mtanga. Ei. Ia lea, e whaali ali ai le atua le mea moni i lunga. Ioi, e whaali ali lava i le atua i lunga le mea moni. Ia lea, lea e pisa, a o lea ae e, lea saua mai ka i ongo se lau i mano le mano, kongi ei ma awala whaala atua. I walanga le mau walanga le sau. Wa ola ve faua, va tai wa o vanga dia. Ola ye le vai to vai to share mai lunga tanga tale na tu langa I tupe o la fo tu. A o leo te tau vai tu le afia mai yo o leo le lau manu I o la tau sua fal vanga le mau. O tūlanga nā seta. Ia, o le mea lai whaila upala. I le alo, le nga alo I lalo le whatanonga fo I mase tasi fo I ali whasala lau. O le sunga le ia, ka whauha pere ngok, le dino o anke lu, moe. Lea la he mangingo le le. O le lako whakaria I ngā lea ma ala kou ia. Ma le lako vahenga, lesi fake page ngā le sauai kua. Fo ngai, le nga kari ia Andrew. O le wo umangonga au mai le ongo se lau kala. Ia makau swafa o maru le malo le. Ia, le kau ngā kia langa o le sau makau le swafa o le sunga le li le siasi fo I po inspector Sapani. Ia ma sunga le li le ta aigua ia po le rank ia ngā le li o Tevanga, Tony Tevanga. Ioi. Ia le kau ngā kia ngā mea langa o le sau o penka whailang. Ioi. Le mea la whaila upala. O le makila I o le kulanga. Whaani me le dilo entu kulanga le le la mo koe whiaro whaike o langa meare le whaike ioi o langa meare le whaike o ngā lamu wha o ngā kulanga I seleng ia o mea ngā e ngaka I whafo o Samoa ia e kua ia e whai mai peo sea u koe tale tule le mta upure a siata Ale ki o lava involve kele lea kangaka ma pisa kele le mta upu o lea la le ua matua maua lai na wha maunianga. O le ngofo makokongi kupi. O tato waila tato I tu ai ngā taa alo leanga wha pene. Awai e peina o whai atu. E ia ia le fisili ngā o whaatara noanga tu e whaafo ia lau tala le I le lato porukalame na ia masi ta ua fo le sunga le ataua. PSN. Mana ia el peso por cara me mua ena sa ila el fisili na sa fa ele fai por kalame ele tulanga fo ile le pole ale mafua anga wa matua involve ila vale ile le mata upura de kankada ai ngofo failanga kali fa mai e pe ia fo yo mafua anga le ka ke involve mai de mata up matulanga fa pena ai ia te ona langa ile se taimi fo ile fai e ka ki karangoa inga ko inga por ka inga por kala me fa pena ai ole mele ese ai e sala ile involve to tatou lenga o tatou ole media e peila o peila o tatou le tau tai ai e mafuanga o involve o mata upulia o le upu mongi ma le upu kaukingo le fa fonga mai le tunu leanga o por kala me leanga sa we ka male failanga mori mau Iyo ele no fa tara noanga so o le mafua anga la I foi lo kiu ke fa sala lau ma su e fa sala lau e ka ke ngau wa ya yo o de kingi de ngai maka upu po fe ka u ya so o lata la le nga ya ka ka ke pisa in maka upu rea a o fisili la o le langa ya ka e pisa I po langa yo e a fua inga pisa maka upu rea e o le la wai lo o la ngofo kongi kupe kangaka ia wala ngai uso la kai ko rua male o lo masaromia po moria po le ko ia e tasia la mafua anga ya ina involve which is e makua le mama male mangingo male saor nga ko inga involvement ai sa we public kilunga e e tele au tangata ya o le la au e kele foi a ingo pe ya la orkadia al sunga ya lupe la fionga lupe matasila le sa fai ai ile li fasala la wale anga por kalame le na fai el tara lupe matasila fai aku ila urupo onga o le ai ono le fua ma ongo sa ia inga o ngi fo ia inga o Samuel ele o le fia la o ia rui foi rung o le me fo le na tangata te ono fai tete e maku ai onga kakau anga fai ke le anga o le lau fale ai nga ma le moi ngoa yo ke di rope ma mai nga up o le moi ngoa ma le lau fale ai na ke le iloa le me kupu
Ai ua tele tangata ua feala le kama lea ma whaaki ngā i eiri kankarea. Ua tele meo ainga ua whaati ngā i eiri a lela ua maua e ngā muri. O lea la e makua la ua lunga le kokongi kupi o kangaka. Ia o se vainga e matua whaanoa noa i lava. Ia e misio nā vainga, ia e leifo se mea lilo e le maua. Ioi. Ai mo mori le whaftai mau le tūlanga o le reporti mai le committee fo i Samoa, me se fo ole au mafola o le atunu. Au wālanga pingo u whaiaku. E kasar mafua anga wālo lofa u mai tangata i le mata upure nei na Yesu ele ami o tonu. Leanga ua le sao mai ua sai kiar kanga sau e mori mau. O le ua sai kia ngiri kanga sau e mori mau. Ai whea lua i mati solo ma pisa solo. Le kangaka o lea e masalomia. Ioi. O fesiri la walunga ngei ma fesiri ke kele ia le kupu ilo ma fau. Saule kau pule ngai fai ua ta fasoa mau. Saule kau pule nga o le mata upule tau pule nga o le fao le o tia tuila epa. E saule maka upulea. E mori mau mai ei la ka ko anu ala le ngana la ngana le fai le po mai au vaenga le ska mo sem fo mo ponka. Ai inga ua mangu wa ere maka upule kau pule nga o le tangata valeina o tuila epa. O le kangaka le nga sau mare mori mau. Kulo o le ponka. O le kangaka sa fare pui mua. E kukusa le ia masamueru. Ioi. Kaka lea e sofa lau si la fia uma e ko kele e kaka ngoya ya tawala. O le kangaka sa fare pui maka o fia mua. Longo winga o la ua ile leipo e ka ur ponka. Tuloua e uila. Nga sau le o kangaka ngā le nga sau mori mau o kaka ngā le o ngā mori mau le uro kai ngai king fai popo ma reuso ya le mai. Ai mori ai wha maongia e leo. Wha maongia e leo le mori mau o kaka le aur kangaka sa fare pui mua. A leo o sau Samuelu fo i male record male background na fo i le kasi. Ai sau e mori mau. Ai wha sangaku. Le ai ma se me faia e sei o le sau Samuelu fo mai o le nga kongu ia lo e kulo ia lo kanka varinga pe le fa o le hoki pe fanga la aulima. Ai le ai ma se mea leo o faia ia ile mea. A le umaenga. Le kari kongu inga la ngai fa mai o le panka fa fenga a mai ngai kaka o le kulo koe a ke loyo la koloko ai le o kala mai ia i fonga. Koe ar fa pe mai. O le ngai ka mai ki pe se vali. Va tu ar fa fonga la tu. Ke lo ola to ma fau nga mo la koloko. Ai onga o mumusu e fa leo mai wala ngai. Iyo ono le atu. Ia, o le vaenga e tau runga ai so fina ngalo mau na ta fa ma vai le vaenga o le. Ele meta upu. Whaftai a siata. Ia ku langa ngā leia ngai. A wai e o ai sabo nei si o tato tunu. Ke rongai ko i kiki ala ko ele o misi alofa isia. Isia kamo Samuel. Langa o runga i li pokalame lea ka kōr tau tai ai. Sa wha peo ngā fofola a kua mai ele mori mau. A le sunga ia Samuel. Eoi. Ia, a ka kua mai a fwoi le hit and run nele ngai i vai loa le ngā mai mau ore soi fua ole. O se tamai tai fai pisinisi mai saina. Kau ke mawhau whaura wha pēngā ia i le kūranga ole. Le ngā au mai, le kusa wāle mea ngā iai, ele wha pēngā kūr ka vale ngā kaimi ngā fwoi ki ngā kūpar whabla. Ngā anu fwoi. Whenga iai, ele a koa se vai aso ngā sue. Ele a koa se vai aso e pēr vai aso ngā sue. Ai maua. Eoi, ai maua. Ngā o ak ia le sue ngā leo i ngai whamkalanga ngā maua. I ngai whamkalanga ngā wao solo mai i kangakanga iai i le melea. Ia man kua whare kaimine kupore melea. Ole wawe au. Eoi, ele ko keren kaka wa whiala man ngā kai. Lea ngā o aso e lewa i rumo whamasnonga. Lewa i lo ia mori maumo whatari se iu. Okay, loi va pe ngala makanga maka upu ngai i le faila mua asiata. I le faila mua le ke le ango kala ko. Wa okay loi maka upu ngai ngā kupu a alu lo marso ngai whamkalanga sa mo. Fai sa ka ure ngō pai, i or kai mea ngai su a koi pai. Po ai fai o pai po pai pengu po pai fala. Ia ngā rwa koe le va pe ngā su. Ai pei kai. Ngā ua alu avi fonga a fie fai pule. O le palemene. I le pai a inga kalwai.
o ngala la pe nga sui lo mo me ele nga kala nga le lore fai a wa sui a ko e nga mo me le la ko o mai le fai fa makala nga ba le man ko fai fa makala nga ka mai ki fai mo fa makala mo le ko e mawar se lau pa senga fa makala nga sa fai mo mo le ko e mawar se le kala sa fai mo o ka make kala a ka mai ki e fai o nga wa kusa le wo ka ma fai ka mai ki fa nga ngalo sia ku fa lave o nga le la ko wo le sa ku po le fa la ioi ar ku langa nga siata e mangingo lava le ka ko fa so i ngin ka o nga o le makua i maka uki le wa maka nga o le kai mo le ku fa adiari mai le ala fe alo fa ya le dilo entu fa mai o fa le nga ye le la o le mali to e pa wale ka le ki nga le ko le kam ioi ai le ka ku sa mal la o le mali ko ioi ye fa nga pisingisi oi longa nga pisingisi nge man ka singo o song ai ga ni ano nga la kala e maka ukia lele la e fe alo fai solo mai fa mai le o ye o le page le ka e o nga pipi o le ka e o nga pipi o le ka nga le lo fe pipi le page ma senga o pu vale mai ya ki ku le message a ki no ko kalia o kalia fa ku nga la ku a wangi e kalia ku le vale kolkota la nga lu ai vale wa pe o e le la se mela le kalia ku le vale ya o fa vale ya ko ma ai pe tu la certa e fai a hoile nea wano e toi mo mori e toi le nganga whaaftai. Ina ia tātou pāanga o malava o wō mai masani a siatai le kaunga kian mele. E iai tangata o le HRPP le fo isa sosoangi le lafo mai lako sosoangi le mele. E HRPP o lako kangaka. Ae ngā ngau le sa idinga o le aimio tonu. Iyo, mela ai o kangaka e mongi le alofa le kungu. E leo se vaenga wha upfai. A ia mongi le sa idinga o le aimio kongu. E vili mai ngai kangaka ma whailo a sa o mai lava. Iyo mako ia makio lango le HRPP o le lako o lako whaipule por kangaka o lako ai ngolo tula i mai o se whaipule le HRPP. A sa iringo la mio kongu lea o le pisa mai e fo i mai kangaka lango le vahenga lea. Ia per tulanga na siata whawhetai lava ia te ila tōna fōai. Ma e o martemi nei o lo ngā solo mai lava nei fōai i maro lea tunu. Iyo ia toi whaatumu lava lea tua meo whangawina o nor tō alo whatulai. Ma le fia sosoani. Ile ni fa mo pe ona ya sa ilingo la mi tonu sa mo nei ya se ba proclame ya tu foi le lugo o numeral committee ya mo fa ona fa so ta ya ne mo sa so sani mo tato fa mo la so losful ya wa losful ya mo ki mo ko fa wa ku ya pe si fam talanga le mo le fa ya sata ya malo fa tai mo ni fa malo mo ngang fa tai tele mau fa tai fo i le ta fa so ya me se fo i o lau fo i fangu malau fa maite ia i au porukalame fo'i ma tūlanga o le whaamanatu. Ia wa tele ai lava le longo pui ali o le marulau tele si o tātou watunu. Ia ai mese fo'i o tūlanga o lo iai. Ia whaaftai le tua o no leo soifua au na ma le whao ngaina. Te lo numera ia lena sau no mai sunga e maule lau tu eva tua i lunga pe awha peo numera lava nei. Ia le uta tu nā tūlunga le tātou screen. Ia e te wala au, meli, text, sen lau tu pe suafana. A umalava pe no fatu foi le tato butunu a e vilia ko ele o kalimai e te lore pisi pe te meli fo ele ya e mana o lava just to make sure sen mai lau disiki ya no tango foi la e fa so tai ya pe fo na fai inisi o sama rianga le sa anga le mai foi ya awa ila to tonu si o tato butunu o mo miel sa idio la mi tonu ya ta fato fan ni vanga no fiafi alo fatele atu ya mata so tai pe ia tūlanga foi ni o tonga ia inisi mea e oso fafo sei ia o lo e sa moa e longo pui li foi pa yo se tato tunu mo ne fiafi ta fa ma vai ia malenga nga tu mul fa lo fatele tu se tato tunu me se foi o lau sunga mar fretua mar no falo ia la fa pena on fa siata mani tele ia fo fa ne fiafi fa nga malonga la tunu fa soi foi ia fa soi foi ia o le fa tanonga male sunga ia mau hunt sui o le tātou wa tau te iae mai Samoa. Ia songa fua te itasi, mo le pau mai maka mo kuivasa. Ona, o nisi o tuangia, ia e mai fo ise ianu e kau wha mariere ki ngā langa ngā whai wa pisi ane mariu. Ia e to a mose lao e tauna a veitina. Ia toe wha dalo whama toe wha maloa tuai, share tātou proklame, io e le vanga fo i o le fiafi, pau fo i leo lau ngā luenga ma whai ona e fiso soa ni ai proklame o lea fiafi, ma lea fiafi. Ia ngaru kangwa kiriki le share, io ia ina ia
tele fo inisi lantou te mauaina le tatou tautua ma le aunaga se taimi mulimuli ane pe ana tafai atu o nisi o tatou faafesilia ma nisi o mataupu ia le a faapafala se e tau aulia le aso taeao i se fesootaʻiga faapitoa le ua tuuina atu iai ma le suga i le malu le malo le tofali o faatau malama ia ma nisi a foʻi o mataupu i totonu o le matagaluega ua alaga afua faalemafufau foʻi ma e maitau mai foʻi o e Samoa peia gou fai aku o le ese o le faiga o suʻesuʻega ma treatments ma mea uma ma e ua vavala mai ma tatafa mai ata e lē sesē la mea ia kapisa aku ai e lē sesē mea ia fai aku ai ma kuuaʻiga ia fai atu i nisi o malu o le malo auai la kakou iai le makaukia o lea mea o le koe maua e le kio pisapisa le ulupoo le pisapisa mai ia ona o lea la lea e maua lelei o le kasen kupe i Samoa kafio lae ia ae kalosia la ae o i foi isu esu enga pe a o inga wa asapina uma ngei mea uma lava e kakaunga o uma i isu esu enga mo ko i vavange mai lunga peicha kangaka ngei su esu e po o hani tūlanga iai i walanga i fiua delete ma faile le ianga koe request mea ia e fatua i fo ia ai fo le mena me fo la le maua le mea le tūlanga fo le fai ala ele o sa o mafau walanga i risi kaiminga e koe maua o ia o ia Ioi, e masangi lea o ele fai fake page. Ioi. E ili si kai mia ngalo ia o like kari fake page. A like rua karangoa me markaka, like i roma fofo, o like karangoa lau page sa. Ai ko inga mistake, common mistake kananga. E to e taua ia o e lista e fa benala. Ne la o tupu ma to inga me fa pia. O la i le mafofo, o like karangoa fa fake page. Ai ro. O la o halu sa o ai le polo fa ile sa o mane ka sa. E to o maiala to e tau. Ia ele a faina le ia walanga fa pena me foi le mo le mole o le tangata fie fai me ia fa lilo ia ai o le a fai ma fiso so ani tele ia i taimi e o isa ile linga ma so engo ni mata upu na watu ina tu lunga ia tatu contact numbers details mo auto uma fia fiso ani ia i le foi fa mo ia ave so se leni e fiso ani ai wa tongina o tatu loia ia manisi la votulanga uma ia ai o le manga yo ngei mea e pe on sa ngon ming ska kupe a sialta e le o to alia ai ia fuafuanga le malo ia lato wa poloketi ia o ngā ruenga ma le operations foi le malo le kiringa fisiling isi wa ia me o fai hale o sa ngor le fionga minister o tupe e le o tau fia i lava ia ngā ruenga fai ma ngā ruenga fa ngā solo le malo longo winga o le manga ia fo ile o le ko inga sikaili ia o le ngā rue fa atasi o le fai ngā malo matanga tanu piso soangi aku kanga kangu uanga ile si piko lea ia awa fo le tau mawhainga o nei fees fo i mole tūlanga o le sueino le amiotonu ia ma ila tau fo ua a whaina le tau suenga o le amiotonu ia a o le si vaenga ia lai drive lava le malo ia tu so la tu anava ia ile tamau ainga male atina e foi o sto tonu so tato tro like I said share tato programe o lo sao fo le na ia ile tato o nanga le Blue TV ma tu te ia io e se ro fie fakari programa me a o lo musu e kango share tango o mi le share button ia ona tato fo ile so tayo ma le tua fa tato nonga ile so tayo male tofa ya lio la vea fa tau malama ia masi ka ko details ai ia nisi o tatou ori ia tatou update o le aso ia angale le maile tu fa mangal se mango le tu mari la fu fonga va te tatou filo ila so tai hau ile taimi masani le fo ile ta le fa ile tautua fa wa wala Blue TV ma le nei proclame o fa ngoi no le tauta ia ma le manuia favor tatou tu tauta ia e ma le malo angale le ile tu ia ai ma le fiafi to ona asiata fa le malu pio valiko alofa tele mo outou soifua ma emanuia